嚇，佢講頭先呢昨天加普通話跟肉梅啊，朋友加加貴馬普通話跟肉梅啊，hắn愛國家唔是喎佢話，佢講嗌讀咩聽呢話，你hắn愛罵佢講啊，咩聽嗌係咪冇罵意思啊呢啲啊，嗌讀咩聽呢話，過嚟幾多啊盡呢啲有班講嘅啊，佢罵啱咩貴誒咪講佢條啱咩話。你條啱咩個樣啦？你條啱咩個買啱咩緊你講啊？很有湯味啊！佢講啊，叫佢條啱咩話你睇下。嗱，你普通話去，很未說去。頭先很驚過啊，去很未說啊。頭先呢，我朋友幾間啦，我朋友同我講緊，佢前晚我話問我條啱咩都話，叫我問你啊，你條啱咩個咪啊？啊，你條啱咩個咪啊？nhìn tiểu nha mấy như tôi con chọn tiểu nha mấy như tiểu nha mấy tôi mày tiền chi mà thầy tiền chi mà ơi cột cái ứng gì tiền chi mà như tiểu nha mấy tôi mày như chỗ như mấy bữa nhân còn như當初冇講嘢呢一車愛本嘢記得啊啲啊下呢二騙柒一冇答應嘅名啊啲啊自家騙柒一自家有本事去騙人啦冇埋人嘅名聲啊冇講香港嘅暴力司嘅嚴厲合作啊你啲啊冇嗱啱名聲啊騙人花仔女啊你分你咯你冇講咪有人道點聲嘅強我別啊冇破壞人啊啲啊鬼馬頭佢嗌罵佢咧佢到工作你罵嗌話你普通話啦你台灣嘅鬼馬去你台灣嘅鬼馬周旋嗌罵佢咧佢按實力嚟罵盡嗌話你啲一生啦會有鬼馬喂鬼馬頭，你啲一沙拿會啊？你一沙拿啲你一含人道點西藝強我別啊？你啲啊，你分辨啊？田兒咧，你啲沙拿咧，你啲含牙花仔妓女咧，現呢嘅暴力司嘅香港嘅合作啊？點知嘛？黑啲沙拿會啊？人家罵佢咧，佢到工作你罵藝話你罵藝你係不認笑呀？你罵藝咧，你不認笑啊？你啲啊點知嘛？啲嘛你罵嗌你不認笑你啊，人家沒把你強，你罵嗌啲啊，唔係人家講你安強哦，苗下兩萬你罵到盡嘅唔係啊，不認笑你點知嘛點知啊？下年呢你騙花仔女架槍兩沙騙花仔女啲，你冇埋啱名聲啊，啲啊，冇埋啱名聲啊，你冇你當嗌夾花仔相湊咧，你講嗌看衰幾咧咪咧，正啱名聲嚟騙人嚟女啊！你分明嗌意思啊，嗌罵你過嚟你含人道點聲嗌強啊，別係你先做生啦先啦，你都咪為安排啦，你都咪為本女人道點聲嗌強我別啦，嗌罵你罵嗌到咪，嗌要明識特食嘢，嗌要買東西特食嘢啊！我要買東西講你啊，我也會做啥啦對你啊，我要錢罵你冇錢罵我啲啊點知嘛，你啲啊我要錢罵你啊，你冇錢罵我啊，你問一日愛你問一咩日幫我罵你，我要錢冇，特別你冇錢罵我啊，跟你講你冇錢罵我啊，啲啊我要錢罵你冇錢罵我啊，你買到咪？你要買錢罵我問你你要買個錢罵我啊？嗌後嗌生車啊啦，你睇，所以呢，你講嗌叫佢唔係意思佢唔係嗌嗌很嘛嘅意思啊，唔係叫啲人亦佢唔係嗌唔係意思唔係食夾嗌相湊啦，啲人嗌遲到嘅意思一樣話，叫意思唔係夾嗌相湊嗌很嘛嘅佢講啊，你啥度你唔係夾嗌湊，你超錯啊，你睇啦，你夾相幾相啦，你睇下，佢邊你睇啲鬼碼頭。你嗱，你喺度講搬家13點誒，搬13點攞花姐頭咯，
佢有人含花姐記1條，有人就含佢記2條，啲過嚟花姐就記2條版本嘅，加13點咪四方冇粉雪啊，夾花姐頭啲咪味啊，啲呢一度講13點咪你睇落去啊，你睇下先。要聽到啊，蛋白辣咖喱講啊，冇做蛇啊，ăn苦啊，冇味啊，冇卡，冇好做粉本嘅冇識啊，呢蛋白辣แล้ว花姐頭裏咪味啊，呢啲啊，呢係花姐講嘢嘛，係嗌講嘢係花姐講嘢啊，咖喱頭啊，咖花姐頭裏咪味咧嘛。含落啱呢田花咧，係呢啲膠嘅咪製錢芒啊，講俾撇撇個，我係含啱嚟分隔係膠河來啊呢啲啊，叫生ăn芒啊，特別都睇清楚，朋友家睇清楚。呢係介紹蛋白啦，你冇講嘢啦，既然我冇本嘢都有你咪全講呢加了下唔係用班你做你講嘅跟用係你做你講嘅嘛，繼續唔係用班呢các重點啲嘢啊，你都時辰嗰樣隔人家頭類嘢啦，你要咪傾講嘢嘅冇嘢蛋白啦，你要咪資格講嘢啦。佢基本要看落係片講係依片哦，要人家多兩件咪學幾少月粒2-3月嚟買家落係片話，你講係不要人信咩？你蛋白啦講落係片快要人信咩？你了一係說你用眼啊，一年到半等一落係片講嘢唔係生啦，你5金人啊，加落係片講啲5金人唔係生啦。從你喐咪啊，你台灣係普通嘛，你mà ngay冇用啊，你本中人笑你啊，喐嘛你唔啲笑你啊，你面皮鋪啊，啲人家講熱山嘅人笑你啊，你係唔啲係咪嘛？啱苗考兩尾熱甩嚟嚟嘛嘢，啲你都係地嚟嘛本嚟嘛嘢，因為你只嗌嚟過橋啊，你啲朋友家喐咪架槍咧，只嗌嚟過橋啊，只啱名義嚟過橋騙花仔女啊！佢講啱咩本條嘛，嗌條啱咩都你條啱咩啊，喐埋你單殺條你單殺咩啊？你喐埋你單殺條啱咩啊？你條你自家啱咩好講啦？你條啱咩咪？嗌就冇嘢嘢，嗌就冇新嘢嘢，又冇拿一命嚟借，拿一命嚟騙人嚟女，但邊你拿啱命嚟騙花仔女啊？啱咩本係條應該啊？但邊你條啱咩嘛計先？你條啱咩？你條啱咩嘛計？騙出嘛？台灣嘅肉咪騙花仔女假槍兩沙騙花仔女，兩班嗌講你為假槍兩沙騙花仔女咧，因為你係嘛花仔撥金你講，你係嘛花仔撥金你講係看衰嘅啊！過嚟花仔撥金咧，你將花仔管咧，你基本槍騙花仔女騙夾8條啊！你假花仔你假槍兩沙騙花仔女，根本蛋都要啊！你冇明吵啊！你即請人哋你含花仔搬女蛋白啦，你特別你含妹仔去車啊，你咪你單殺車啊！你煎車煎到你驚下你唔會答到你啊！槍騙花仔女咧，都唔係你騙你含槍去騙啦，特別你嘅你要成隻啊！你冇萬人啊點知嘛？吉硬人到啲係咪生死啊？當咪槍熱晒人騙女，當咪要夾雜嚟嘅你含花仔幾女呐？咁嚟嘅你係咩嘛？你識落你女識時本你識你不看人中風時啊，人肉賣你本你不看人識啦，花仔女中風時啊，拔本拔超啊時啊，個摩赤台啊肉賣你啊，喊你嘛嗌你買到咪？你只啱名嚟騙花仔女啊，應該買你啊，你只啱命嚟騙花仔女，應該買你啊！你講你買嘅到咪啦？我咪嚟你買嘅你買嘅啦，意思係買你買嘅又係，買你咧要個意思啊！你買嘅冇意思用，我買你條嘢咩？你到講陣買嘅條嘢咩？你條嘢咩買嘅先？你我買你條嘢咩？因為你啱命嚟騙花仔女啊！普通體會你買嘅條嘢咩到咪啦？我問你。你含個人道你唔使嗌扛我白啊！你生啊你扯扯皮皮啊，花仔
啊唔冇唔係本佢本苗下向加3日，你係你講係嘛？你知擺面唔啲少啲嘢普通嘛？à dưới thang đầu à dưới thang đầu à nhúc mai à như mà phát chế tập kỳ lấy cô lấy như sau à phát chế cái lượng theo ở bên hay mấy bún nhớ xuân bún hết đấy hay phiền phát chế lấy mà hay mấy nhá à là san à thì à phát nhìn bây hay còn à là san mà hay như ham cái tập kỳ hay tàu theo lấy hay mấy à phát chế kỳ chiêu à cái lượng theo hay mấy bún nhớ xuân bún đấy hay phiền lấy à à你冇那个偏两条的类啊，你把这4条啊，2条4条的都系偏类啊，唔系多少啊，你偏超系偏啊，喐埋，你肯定買個條咩？你條咩度咪？啊，你咪少啲嘛偏香港仔類，貴嘛要講你香台灣喺度ăn好，啊，要講你台灣兩賓好，啊，要講你台灣兩賓好，隔嗌餅，啊，你後你咪偏香港仔類，生我面，唔啲少咧，你嘛盡嚟。à xong rồi mà nhưng mà mình xin là ai muốn gì nhưng mà ngày đầu mày là ai muốn gì à ngày yêu xin mình gì mấy ngày ơi mà nhưng mà ship nhận hắn khỏi gì à như tí mà ngày ơi mà nhưng mà kỳ sĩ khỏi gì tapi nhưng mà ngày dịch kỳ都冇lý gì à nhưng mình như tí ngày xin mình gì à như bây giờ đi mà千萬gì你咪吹台灣喺度啊你看啱又下兩要嘛嘅嘛因為佢冇對ngày生là ngày冇可能嘛嘅你識你有啲啊買啱命生係你講快ngày à唔啲小哩啊，你啊生冇面啊，哎萬藝咧頭先啱朋友打電話解講叫幾粒人嚟嘅萬藝咧話掉啱咩，你掉啱咩啊啲啊，你掉啱咩啊啲啊，你單殺掉你單殺啊咩啊點知嘛？唔啲小咧啊騙你嚟旅行嚟哎萬元啊，你實在你有萬藝被驚你啊點知嘛？啊你小哩你啊小哩你不看人啊小哩你子女啊小哩你老公啊啲啊小哩你咩人你運殺啊騙出嘛？à nhiều nhất Thái Bắc ăn họ như tao mày偏香港à仔lui nè, bà tí香港à仔好過你啊，你啲啊你冇買命生啊，ngay còn cái偏phát仔lui kia tao tài cả kim mà, à, như bà tao như用tài kim xí bà rồi như ăn tao lui mày偏nhân lui à hả, lui冇nhân mày dìm tao à, như偏nhiều ca, nên như tham si mà phải sim con à,偏phát仔lui à, tí xíu đi à, nhưng mà cái kiểu mà ngày à, như trâu kèng à, tính chỉ mà trâu kèng kìa, như Thái Bắc yêu kèng mà,冇香港mấy kẻ trả sung bên nhì à.呀，唔啲小哩ơi，啊，你按人類做普通嘅，喐埋含一妹子做普通啊，呀，含一妹子含一心 Q 做普通嘅，按人類是啊，呀，冇便宜嘅女啊，呀，含一心 Q 夾一妹是做普通啊，可以個蚊蟲女啊，呀，點知嘛，人嘛幾個多盡你嘛藝話，你嘛喺度咪，啊，你嘛喺度咪，你看你啦，夾花姐片下，含埋花姐，幾女本春元輝，含花姐幾女本淡白啦，啊，淡白啦，冇出嗰你咪事啊，喐埋嘅時候係滿意啊。à cái tầm bà là mua shit con như mày xì à cái bộ khăn nhìn mua shit con như nhúc mày xì à như bên cái tiểu thì hay mua như vậy quan tâm cái gì yêu shit mua shit như vậy ham phá cái kỳ lưỡi bên kia à tao mày như vậy kinh theo phá cái kỳ lưỡi bên tầm bà là à ngay một nhà cái cao kia hay như này sao như mày chín chít à à tầm bà là yêu shit mua shit con như mày xì à như ham cái kỳ ham phá cái kỳ lưỡi à như anh quan tâm cái như anh sẽ cái như单杀cái mua ham phá cái kia à yeah như thay phá cái còn như theo theo như theo à phát cái kỳ lưỡi bên tầm bà lại nhiều tầm bà lại mua mì cái bộ à hầm dịch sa kỳ theo bên kia à nhất chỉ bài bên tầm bà lại tiểu như chân như bên tầm bà lại tiểu hay mua nhốt mua như vậy ăn chơi có cái dụ shit mổ shit à cái dụ shit mổ shit con như mày xì à nhất chỉ bài bên tầm bà lại tiểu hay mua nhốt mua rồi như chân như bên tầm bà lại tiểu hay mua à tầm bà lại mua mì hồ chú dùng mì hồ chú như tôi hầm phát cái kỳ lưỡi dịch sa kỳ theo như tôi mày phải hầm phát cái kỳ lưỡi bên tầm bà lại à tầm bà lại à phát cái còn mày kỳ như chưa bỏ hay gì à à你生斜斜睇下。
一趟到嘛，阿妹這個兩條含機器喐妹度喐妹叫過嚟啦，花姐講半夜孫啊，你係騙佢嘛？係你唔係搭幾類，唔係搭幾類，唔係搭啲，唔係咩啲咩間，你又不咪騙到花姐類啊？你係騙花姐類嘛？你掉啱咩？你掉啱咩？買掉啱咩啊？喐買掉啱咩雞啊？啱咩做普通用語啊？喐買啱咩做普通用語啊？掉啱咩啊？嗌戰爭掉啱咩啊？喐買掉啱咩雞啊？喐買唔啲小呢樣嘢啊？掉啱咩啊？喐買掉啱咩雞啊？當買花仔咪搬4條日孫啊！當買花仔咪搬日孫4條啊女啊！你咪講你睇班安要女咩？當買你咪含花仔搬你4條啊！搬日孫掉日咩？騙柒嘛！你講你安要女要幾百啊你啊！你格淡白啦，你樣樣啊騙柒啊！騙花仔女啊，唔係小女啊，搬面皮啊！嗱，你聽我花仔講啊，啫，唔啲人肉梅心肝硬肺啊！如果佢啲嘢心肝硬肺咧，佢唔會夾你做朋友啊，係花仔講嘢嘛？你係花仔講嘢，喂嘛，肉梅燙但係二空幫人來燙啊！5萬人了啊，小李啊，點知嘛，騙柒嘛？掉嘢咩啊，肉梅掉嘢咩知啊，肉梅。花仔用見質當一言唔相同啊！花仔講喐梅燙但係花仔用見質當一言啲唔相同啊！當咪唔相同，因為你跌去跌撞得含幾幾類，跌去跌撞含幾幾類啊！你咪定義隔嘅女做朋友啊，你隔嘅女啊！你咪使講你花仔講嘢啊，喐梅，掉嘢咩啊，喐梅掉嘢咩知啊！喐梅嘅掉嘢咩啊？喐梅掉嘢咩知啊？喐梅嘢咩本人掉，嘢咩本叫掉樣啊你啊？你掉嘢咩度買？嘢咩本人掉啊？喐梅掉嘢咩知啊？你花仔講嘢啊，喐梅掉嘢咩知啊？喐梅掉嘢咩知啊？我掉嘢咩知啊？喐梅掉嘢咩啊？掉嘢咩知啊？嘢咩本人掉啊？喐梅掉嘢咩啊？喐梅掉嘢咩知啊？喐梅。你按強嘛？我掉咩？掉咩？喐梅掉咩知啊？騙柒嘛？騙花仔女掉咩啊？掉咩知啊？喐梅唔啲小呢嘢啊！你講香港保利斯กับยินดี合作啊！一線幾來買滿牙槍啊！掉咩啊？喐梅掉咩知啊？唔啲小呢嘢騙柒嘛？花仔講啊，唔對啊，可能一年啊，直來一年唔對啊，點含幾類啊？點含幾類啊？直來你唔對啊，啲唔長遠啊，佢講啊，為咗銀樣佢講啊，我揀你做朋友咪點含幾類？你點含花仔幾類就咪含花仔幾類本淡白啦，講淡白啦，冇味啫話冇啲冇噶，你見冇幾格你頭你咪你基本你就咪搭散含花仔見啊！你本淡白啦掉你啊！一支擺進去本淡白啦掉你啊！佢又出冇出嗰你喐咪買事啊！你當咪點含花仔幾類本幾啊？你花仔講嘢啊，唔係我講嘢啊！我掉嘢咩啊？喐咪掉嘢咩知啊？喐咪掉嘢咩知啊？喐咪掉嘢咩知啊？你掉嘢咩知？我掉嘢咩知啊？你唔啲小呢啊，拿啱命來騙人嚟女啊！你拿啱命上騙人嚟女啊！掉嘢咩啊？
啲田葉鏈啦，你睇下講翻就係啲田葉鏈間，嗌到大家揼埋相湊啊！佢冇下咧，叫做雙巴仔咧，幾個嗌拔礦啊，搏攞礦肉啊，幾家到嗌最新睇到接有唔掉，啊把乜幾啲嚟過嘅，我係要都運人啊嘛，要成運人啊嘛，啊佢要大要出啊嘛，偏你話咧，佢要二百幾就根本已經冇人嚟嘛，冇啊，點解啊？買把幾，要真啊幾頭女啊，叫做參觀係咪啫？咪叫做為咗參觀係咪啦？誒，或者係我係叫到咁大把啦啊，意思啲我講嘅係電話，意思我講嘅係電話係電話咯，係嘛？又有第二啲咩啲咯，係嘛？跟住講呢家講我講乜就係出廠，係嘛？而家要探嗰樣嘢係嘛？跟住琴晚我等呢個係頭女，影視參觀係咪啫嘛？啊，影視參觀係咪啫？或者影視參觀係嘛？出啦，係咪？係。嗱，要聽到啊，肉賣普通嘛，肉賣貴嘛，要聽到花姐講呀，啊，淡白啦，你頭女人你係咪姐係嘛？花姐記啊，啊，貴嘛頭，你知擺本淡白啦掉你係嘛？到咪淡白啦，要識冇識以為夾花姐頭女本記啊，啊，貴嘛頭ơi，啊，掉nhà咩啊，肉賣掉nhà咩知啊，nhà咩本掉咗啊你啊，既然係問你肉賣啊淡白啦，你夾淡白啦掉你知咩？啊，淡白啦，隔你掉你知啊，你咪按關心幾有識冇識啊，你咪喊花姐幾類啊？啊，掉呀咩？掉呀咩？我掉呀咩？我真正掉呀咩？肉賣啊，掉呀咩知啊？你唔啲小哩啊，噴面皮啊你啊？啊，你係咪使講嘢？啊，花姐講嘢啊？你兩班人自己做朋友，兩班自己頭類，兩班喊佢幾類啊？啊，你我先係掉呀咩？肉賣我先掉呀咩知啊？啊，我先掉呀咩知啊？你唔啲小哩啊？你問我做咪？啊！你阿青喊出嚟，阿青啊！你阿青喊出嚟啊！啊！你講緊呢部利斯甲香港合作啊，嗌加3月冇出聲啊！你一生喊扯扯皮皮啊！你一掉啱咩？啊！你一掉啱咩？你掉啱咩嘛？解嗌先嘢你啊！啊！嗌那一命啊騙人嚟女啊！啊！嗌先掉啱咩啊？掉啱咩知啊？要買掉啱咩啊？啱咩做普通用意啊？你台灣做普通啊？你喐咪台灣做普通啊，唔喐咪台灣做普通啊。你一支擺羅做唔得普通，含一枚去做，含一閃 Q 去做啊。唔冇騙人嚟女啊，含一閃 Q 夾一枚去做普通用意啊。點知嘛？啊，你咪本人講嘢先冇人言嘛，冇聲音言啊。你係啥講嘢？花姐講嘢啊，你含花姐記你本淡白啦，你含花姐記你本淡白啦，到未啊？啊，普通話喂。你含花姐淡白啦，冇女人你含花姐去記啊，含妹仔湊到咪嗱？啊，你含妹仔湊你湊含妹仔湊花姐記你本淡白啦，到咪啊？你本淡白啦掉你啊，喐埋嚇台灣人喐埋嗌苗下兩上嚟問你啊，究竟你係咪夾淡白啦掉你知啊？到咪淡白啦，冇女人咪含花姐去記啊，含妹仔去湊啊？啊？掉呀咩啊？喐埋掉呀咩知啊？你唔啲小哩啊？呀咩先本人掉咗你啊？掉呀咩啊？喐埋掉呀咩知啊？咩啊？你唔啲小哩啊？嗱，淡白啦，隔你頭女你就全本妹仔含妹仔全本花姐啊！啊，花姐講唔係記出羅結花姐話，你能送卜係花姐啊？花姐唔係記2-3年你出卜嘅啊？啊，你掉啱咩？嗌先掉啱咩知啊？喐埋掉啱咩知啊？掉時啱咩冇辦女人喐埋啱咩做普通用意啊？啱咩做普通用意，喐人一啦冇啥啦乜嘢啦，長騙女啊，騙人嚟女啊！你騙到香港啊，這女啊，為小你嘛？啊，你掉啱咩？嗌先掉啱咩啊？喐埋，嗌先掉啱咩啊？掉啱咩知啊？喐埋掉啱咩啊？冇啥啦乜啊你掉啱咩到埋嗌乜嘢？啊，你嗱啱命騙啊花姐女啊？你講嗌看水花姐含佢撥劍，花姐撥嚟劍啊嚇，你都係記花姐根本青見你按實啦騙花姐女，跟住嘅寧要試隻咁咪曬按多嘅寧。青熱3年到咪俾要試隻嚟嘅寧你個青兩三騙花姐女跟住嘅寧車係咩了啊？你車係咩喐妹啊嚟嘅寧啊？你騙埋了夾3年半個女啊？有時呀咩啊？你冇啥啦乜啊？下呢一時唔肯要看啊！你喐妹老公啊，你一般冇到嘗試啊！
啲啊，一孫都搬冇到床時，一嚟都就冇到搬冇到床時啊！我跟你講啊，你做生意係萬年啊，你別少啲嘛。意思講唔係聽嗌都係嗌冇買了意思，係啊？你意思講你唔係聽嗌就叫嗌冇買了樣係，係啊？我意思按簡單嚟嚇，我嗌唔係聽你就冇買嘅樣係，係啊？嗌講你講啊，嗌幾千萬你就幾千萬嘅，你需要200錢啊？你需要200錢啊？幾難問你啊？你人多啲嘛，俾傾出嚟。生摸面好嘢，按強講威有你嗬。係文化意思。文化做嘢同冇文化。係。係嘛？係。從嗰時我哋為咗集圖呢望下實沙，咁我用都係你錯，你冇錯，你講係軍會幾多錯，你講係軍會200幾講係都係錯少，啊？你講係軍會幾唔錯先唔錯了，啊？咁明啦，錯嘛係咪？係。你講係軍會200幾講係都錯先嘛，啊？你而家講係設計喺度錯少錯少了，我唔錯啊。咩勞氣有翻隻誒？即係講落去咧，講係人提升啊，我係而家點解搬啱去買得去了，啊搬啱去下到我先啦，家要翻嚟啦嚇，翻嚟喎，佢就會搬啱啦，跟住我講我又跟住小錢仔翻嚟要回馬路，有冇嗰度重裝低低啊？就係我話過嚟買嚟啊，跟住小錢仔翻點我規矩買嚟，啲錢仔得對緊要咁點咁人哋冇啱做生。哦。即係同其實我今日咁做護士，你依人計。哦。啊，做護士嘅我有雙班係唔掂啊嘛，唔掂雙班嘛，幾時掂班幾多係同床啦，咁你炒落啲咯，所以啊，覺得呢個你我咁勁馬家淡白啦，你出邊，啊講開咧做提升，啊但翻提升啊，有一條路嘅入面嚟啊，但係會講開都係有嘅啦，係咪？嗱，翻嚟提升啊，係啊，但係講緊啲乜上翻公司，咁你都爆嘅咯。OK。啊，唔一定咧，講開就係呢家集萬嘅啦。你聽到阿花姐佢咪做護士啊？佢講佢湊驚咪5點鐘起身，咪有意思紅床去翻工啊！驚咪啊，佢湊驚咪計半日嘛嘅，按叫咯，呢一日咪計半日好叫喎。啲啊，咪少啲嘛？啊，佢喺你講調啱咩啲話，意思又乜講呵？意思啲嗌講出嗌罵幾間，嘅意思講唔係聽嗌啊，意思唔係聽嗌恨罵嘅啊，嘅意思嗌佢唔係聽嗌恨罵嘅啊。哇！你受到你唔係聽嗌你嗌唔係罵嗌又唔係聽嗌又以前我嗌都唔係罵嘢樣係啊，本意個嚇啊，調嘢咩嗌拍本意係險啊，拍本意有拿啱命嚟騙人嚟累啊！啊，嗌幾千萬嘢啊，普通嘛，當然啊，對嗌唔係罵，愛罵唔係罵啊！你啲時候你啊，肯講係調啱咩豬啊，就調啱咩都，你調啱咩啦？你單啥調，你單啥咩啊？判面皮。啊！你講調嘅咩？佢又講調啱咩話？啊啱咩要咩到你嘛計，矮要咩到你嘛計？唔好講啱咩啊，矮都冇咩到你啊，係冇你人呀矮啊！你啲啊，而家嘛人咧，我要日呢要啊，唔明人嘛你又嘛聽人來嘛唔咩啊？你又矮嘛你係應該你嘛矮嘛呀？矮冇你啊，矮要嘛先咩到你啊？你講矮嘛你嗬？啊因為你先你嗱啱命啊騙人嚟來話啊！矮嗱玻璃師作你肯做得啦，一人要騙錯啊你啲啊！玻璃師作業從一樣嘢應該搬玻璃師作業啊！啲啊，尤其是香港啊，你便宜嚟旅遊家隨錢睇啊！上冇面啲時候你冇嘢啊！你便宜嚟旅遊啲家隨錢睇啊！嗌嘛佢道光做你嘛嗌，你唔係時候呢嘅咩？啊！你唔係時候呢？你唔係驚一台灣錢多錢你咪聽到成時候呢咩？啊！你一台灣錢多錢你咪啊！你都有夾嗌錢好啊！呀！假台灣錢多錢你咪夾嗌錢好啊！講笑你啊，笑你唔啲笑你啊，跟你講啦，啲啊嗌頭先嗌粒個係啦，要責任你咪佢台灣交勞工交20人啊，啲啊佢冇4年啊，佢大半嗌啊，啲啊佢講你啊啲錢少呢年啊，佢講啊，人你咪台灣半年至衰啊，啲啊今日人你咪咧佢交台灣交20人，佢冇4年啊，啲啊。佢咪人你咪也不如唱音樂咪樣嚇，唔上年啊！你台灣二少呢年啊，少呢又一人你咪台灣交勞工本二少呢度啊，慳咁叻人嚟嘛嗌啊！你又啲少啲慳咁叻人嘛嗌要咪邊嘢嘛？嗌行得正企得正啊！你聽説啊嚇，廣東話講啊，嗌行得正企得正啊！嗌冇乜好本嘢嘛，因為嗌嘛你咧，你識正啱命過橋啊！你啊，你正啱命嚟過橋啊！啊，你應講啊，你啊，你騙花仔女咧，你咪啱命生啊！你話我應該買嘢啊？你買我買啦，你買我掉有咩嘢半等有咩本我掉係錯啊？你話你愛騙人啊？你冇大啱命，有咩咪俾人買係啊？你應該你騙你做你騙，你冇買我命生講我看衰花仔都含佢撥金，花仔撥金咧，你就將花仔罐基本槍騙花仔你騙嚟夾8條啊！梗係因為你喐咪話。過嚟花姐槍夾嗌講，咩花姐夾嗌講槍啊！就計你要4隻啊，賣晒咁多啊！你4隻就計你係晒啊！普通頭啊，普通馬喂，喐咪貴馬
調時nhà咩冇辦法，nhà咩不能調，nhà咩先係正裝不能調，人家調nhà咩啊，嗌先調nhà咩啊，調nhà咩啊，喐埋調nhà咩啊，調nhà咩啊，喐埋調nhà咩啊，調nhà咩啊，喐埋調nhà咩啊，你係你調nhà咩當咪不能調豬腳喂，nhà咩當不能調你啲小哩你生冇面你夾蛋白啦，熱裝裝你啦蛋白啦，本你調本蛋白啦調你你咪按幫幾你本蛋白啦調你係咪蛋白啦冇出你咪按吹個幾冚花仔幾你本幾你蛋白啦本你調你蛋白啦調你一支當咪為蛋白啦冇出咪查咪你咪按關心嘅你冚花仔幾你本蛋白啦對話花仔講唔係見你出唔落嘅你只花仔嘅面皮咧都含蛋白啦再你嘛嘅你調嘢咩你那花仔嘅面皮咧都那蛋白啦再嘛嘅我正裝調嘢咩喐埋你咧都冇女學基本蛋白啦或者你都搭油兩班叫佢搭油咧佢喐埋咧都冇女學基本蛋白啦佢都那埋仔咧含花仔幾女幾女本蛋白啦，過嚟咧都含蛋白啦，再你買嗌你講嗌咧講嗌家，你ăn kẹo tiểu nhà咩tiểu sĩ nhà咩nhúc mồi tiểu nhà咩你ăn kẹo你ăn kẹo你咪有那花姐計，你普通嘛你貴嘛睇我啦，佢頭先嗌嘛佢嘛嗌tiểu nhà咩都話，你tiểu nhà咩咪。你冇女學記咧，你就含花仔記含妹仔，含就話花仔記呢本蛋白啦話，過嚟咧花仔佢炒妹仔記炒花仔記呢本蛋白啦，記了下都含蛋白啦，你嘛嗌你實嗌記到五時出女你係埋嘅名聲嗌嘛你調啱咩你粒嚟你嘛嗌調啱咩，當咪你調啱咩當咪啦，嗌要咩當你嘛計啦。你講一樣東西出來我其實咪講你但係你咧拿啱命嚟騙花仔女你拿啱命騙花仔女第一咧你拿花仔嘅食物做面皮你冇女學見要含花仔記花仔記嚟咧你含個蛋白嚟實嗌你看一隨幾多睇幾多多你含個蛋白嚟時候你嗌唔係講切都講白調nhà咩先本叫調giống như調nhà咩nhúc mày調nhà咩調nhà咩nhúc mày調nhà咩調nhà咩chi調nhà咩chi như tiểu nga mấy tao mày tiểu nha mấy ăn cầm tiểu nga mấy mẹ tao như mà cài ngay khi mua mẹ tao như hay như sáng phiền như là lui nặng nga miệng ăn cầm mang cái tiểu nga mấy rồi等下你先啦，朋友，等下先。hả nhí tiểu ngắm mấy tao mày ngắm mình nhỉ cái lớp mình lấy còn tiểu ngắm mấy như tiểu ngắm mấy mày em mang ngay mẹ cô nhỉ ngay cầu thầu cô nhí tập vào nhé miệng nhí bông bài đầu kiến xong cái tầm bà là lớp nha ngày đang ngày tiêm ngày tiêm phun nhí còn nhí nha ngày kiểu cái lớp bài tết nha ngày bên liều nhàn nhí xong cái tầm bà là lớp nha ngày bên liều nhàn
啲啊，點點不你講，點點不你娘啊，點點啊，你冇得當啊，唔啲啊點點啊，啊你娘啊啲啊冇權你冇權辦嘢，因為當咪啲，咁妹啲咪晒可以講啊，過嚟啲你嗱啱命騙花仔，你花仔學藝堂藝先嚟掉晒嘢啊，啊你咪啲時候啲嘛，見嗱幾頭身粒幾粒，人家試下問下掉眼咩都話，你掉眼咩當咪喐咪，啊誒問下要嗱一命騙嘢嚟累。啊，啲時候啲嘢，台灣嘅現年咪本嘢吃衰啊，係嗌做嘢台灣政府啲噴嘢盡現年吃啊，啲人拿掃把嚟噴嘢啊，咁你講啦，係嗌做嘢台灣嘅政府啊啲啊，拿掃把嚟噴嘢兩字咪盡現年吃啦，冇本嘢台灣吃啦，自衰嘢啦，啊會要台灣吃而責現年為騙嘢嚟攞嘢嗌乜嘢，啊你吃你自衰台灣嘢啊，啲啊你自衰台灣嘢啊，啲冇智能冇嘢，你冇本事啊騙嘢嚟攞騙賊啊。一片花姐女啊，咁你講啦，你是唔同啱描下量啊，啱描下量，人行得正企得正嗰啲啊，買先龜頭機啊，啲啊，你看啱咧咪到香港啊仔看呢，啊見下少人你就未香港啊仔嚇，你們見嗌維陽賓做沙南麼？切家你吃咧，切家都係少咪做河女人呢啲啊朋友家，切家會吃咧，呢日地方啲小家原叫啊，切家係做河女人唔和密污啊，啲你密污一睇翻嚟計政府啊，密污一睇翻嚟計朋友家，密污一睇翻嚟計現年咪啊。啲啊，像呢片嘢啊，女咧，你咪睇翻喺度咧，都俾人家歧視啊！啊，人家都想睇翻嘅都你咪被人樣嚇，被樣騙嘢啊，女係你大自衰嘢啦，啊，係你自衰就睇翻你你咪啊！啊，呢度我跟你講啊，啲啊，切家下啲唔冇啊，唔冇騙嘢啊，女啊，啲啊，你望到度花姐唔係扮嘢啊，好點點呵，啊，佢講我夾花姐上時嗰年苗下了咪事講啊。佢就趁幾粒咧，要人家佢嘅上半藝堂啊！佢講佢夾花姐東西乾藝咪事啊，就俾你騙花姐咧，你就咪大眼命啦，嚇！唔乾藝事話，意思佢夾花姐計東西唔乾藝事話，嚇！藝料係上一呢度啊，你長一上啊，你揼冇藝啊，啊！掉人咩普通話喂？朋友家列普通話頭身啊，你幾萬藝啊？頭先幾粒人嚟嘛，嗌頭先嗌粒嗌嘛嚟見下，嗌到就去水木啊呢啲啊，嗌頭先嗌嘛嚟見下，嗌到就去水木，嗌水木就見下先水木上啊，啲啊嗌見下水木上嗌先嚟掉晒嘢啊，當咪嗌為講見嘛，嗌朋友基本嗌談嘅生見嘛，嗌生嗌朋友一係吹台灣喺度啲，幾到基本嗌談嘅生見嘛嗌啊，見嘛嗌掉嗌咩話嗌見下滿嘢啊，提電啫。啲啊，唔係見面都去掉啊！嗌滿意啊，嗌咪到你買嘅你掉啱咩啊？你咪少啲冇啊，掉啱咩？你咪少啲冇啊？面皮盤嚟，面皮盤面皮嚇，唔啲少啲啊！冇人買你掉啱咩咧？你又買你掉啱咩啊？你買掉啱咩到咪啊？啊！你買我掉啱咩啊？要先人你啊！啊！你買我掉啱咩啊？要便宜嚟你拿一命上啊！啊！你買我掉啱咩啊？要冚人記你揼落一命啊！要啊！咪少啲冇嘢。你冇本事記，冇見得含人記啊！你冇見含花仔去記女啊？掉嘢咩？啊！呢度隔你講啊！啲啊，我掉嘢咩？因為你點騙啊花仔女啊！啲啊，頭先你講緊，你講你夾花仔上時嗰日咪時間悶喺度咪點慢時間？你夾花仔上時兩百名嗰日死，你講香港啊，暴力司格現你合作係作嗌攞暗金掉嗌勞工去，家係嗰日事嘛？掉嘢咩？啊！你啱聽講喂？過嚟你講啊，見呢係咪啊花仔撥機嘛？你講看水花仔，你係咪答我啱命啊？又唔嗌看水花仔含花仔撥機，你係答我啱命嘛？掉嘢咩？啊！你嗌先掉嘢咩啊？呀！你掉嘢咩到買嘅乜嘢啊？嗌先掉嘢咩啊？你騙花仔女啊，記答啱命啊？過嚟你含人道點聲嗌求我白啊？掉嘢咩？啊！你本人道念女仔嗌求我白啊！你係講嗌事麼？掉嘢咩？嗌到咪邊你講？到咪邊你講啊？掉嘢咩？啊！你掉嘢咩？到咪嗌乜嘢？嗌乜到你乜計？係咪你先咪嗌啊？掉嘢咩？掉嘢咩？掉嘢咩？掉嘢咩？喐咪掉嘢咩？喐咪掉嘢咩？喐咪掉嘢咩？喐咪掉嘢咩？掉嘢咩？掉嘢咩嘅知？掉嘢咩？掉嘢咩？你冇可能掉嘢咩啊？啱咩冇個人入對你啊！呀，因為你騙你là lấy tài ngắn miệng à, tao mấy, à, như sao như mày bây giờ tiểu như một骗你lấy nặng ngắn miệng,
啊，佢用佢夾花姐生食乾嗌咪事話，啊，你夾花姐生食唔乾嗌食嗌不熱燙啊啦，你按咁講乜唔乾嗌食啊？你按咁講乜你看下啦，你片花姐你買啱樣生啊唔乾嗌食下，我見係你片花姐你唔乾嗌食下，你慢慢燙下，看乾嗌食冇下，你啲時候呢嘢嚇，慢慢燙片要間你燙下啲下，佢講唔乾嗌食話，佢片花姐你話。你看啊，啲朋友家，你看緊肉梅啊，青淡白啦，三沙咧，細聲細氣人有計嘅花姐女，你看啊冇上啦乜？好時灰㗎。嗱，佢大田本花姐叫我看緊藍色燉佢栽啊，啊，佢計花姐你啲話佢ăn河啊，啊，佢講嗌話講炸啲看唔到，佢講啊，佢花姐睇啲嚟晒啲淡白啦啊。啊！佢咪有咯，人家講佢安好，然後咧學時學本道花姐堂叫嗌คน你嚟再啊，คน家諗頓佢你記得啦朋友家，講要摘諗頓佢落再嗌คน家嗌嚟甩出時間，事實上嗌記得家妹見得掉進來啊呢啲啊，嗌意思聲嗌識唔會看啊，嗌滅記咧，等佢下年無聲撥再本人看，佢呢一廢心肝然咧，佢就掉翻轉頭講嗌愛看啊。啊，係嗌คน嗌粒面落咪嗱，嗌到點撥人嚟看咯係啊，嗌識唔會有嗌先係粒出氣吧，本佢ทาง下年無時辰撥再現看，但係呢一塊心肝咧，佢一心跟老時咧到上課到咗啊，把嗌人看啊，佢講嗌看唔到都懵都佢講啊，即全裝威全家威啊呢啲啊，佢全裝威全家威就話，啊呢些塊心肝然咧佢愛計啊花姐本佢女人啲啊，炸做好嘢啊，啊間呢ทาง下朋友間呢ทาง到好冇孤恨行啊。熱炸嘅啊，熱炸肉梅，熱炸牙青，熱炸蛋白啦，長片花姐女啊，啊，細聲講到細聲講啊，啲探花姐計花姐，係啊，探花姐計花姐嘅女人，你看下，你睇下。花姐唔知送你10條啊，做每日點解送你10條啊，或者咁傻嘅花姐。啊。花姐唔知送你10條啊，做每日點解送你10條啊，或者咁傻嘅花姐。佢喊花姐罵我啊。啊。佢含花姐雙腳粒嚟賣藝啊，撳塞嘅佢講啊，花姐意思係雙係塞嘅啊，花姐撳塞嘅撳掃嘅花姐嚇，你含花姐賣藝當賣藝滿意啊，嚇淡白啦喂，淡白啦，你當咪係含花姐雙腳粒賣藝塞藝嚇，撳掃嘅塞嘅，你含花姐塞藝當咪嗱啊？你條嘢咩啊？你禮拜年前嚟滅人家相湊嘅啊！到講盡咗講嗌含花姐賣嘢，啊呢度記生意很生記定啊！嚇？唔係啱瞓得咯，咩嗌滅人東西啊？等一陣先啦。你係咪哥沖涼啊？阿爸？嚇？你為時候你望嗌滿意啊？撳塞嘅花姐撳掃嘅佢講我要聽下。啊！呢啲啊，佢夾花姐講嘅甜法咧，意思差唔多甜啊，朋友家嘅意思啊，夾花姐講嘅甜法差唔多甜啊，差唔多甜啊，啊佢夾阿拉山講嘅甜法快博花姐買本件呢啲啊，啊嘅你班年青人話
啥佢咧就冇賺嘢，你了佢愛含花仔買本機啊，叫個田飯冇田啊，意思種5道田啊，你了你人講種田種5道啊，佢都講花仔攤叫啊，田飯冇田啊，花仔叫啊，定係種好田咧，按杯也先嚟罵佢講啊，罵我意思啊，你罵人頭出啊，罵人頭出啊，差不多我看佢罵落係騙我被消失啊。你按今人家落係騙你騙人嚟女都講落係騙人嚟女，如果我本落係騙女啊，朋友家本佢騙到，唔係人家講心肝涼啊，起碼佢唔係長樣照人啊，你啊，譬如佢落係騙嚟騙我女嚟講啊，咧我係本佢騙到心肝涼啊，你啊佢起碼佢啲人嚟恩義啊，佢唔係罵人啊，特別你啊，不騙人嚟女出嚟，人嚟女道光盡喺度嫌人講人，罵人照人啊，你啊你啲小啲啊。面皮盤，1禮拜前輔導美人啊，肉梅牙青，啲慢慢煮嘅啊，啲個櫃托細啊，1禮拜前啊，啲吸血僵屍啊，唔啲小啲面皮盤嘅啊，唔啲嘅沙拉會很叻人嚟罵我掉牙咩，你阿咩先搬你掉啊，你單啥掉，你單啥咩啊，冇沙拉乜佢愛掉牙咩都話，你咪小啲冇掉牙咩，啲小啲嘢。佢掉牙咩都話你掉牙咩又咪？em mang ai yêu nạn nhân miệng phiền phát giải lời như tiểu ngắm này chỉ có mà nhìn là dia ở chào hạ keng xin mà nhìn nhìn nó toàn anh nhông mà nhìn xíu đi một miệng xe hạ ô xe hay là hạ lên chỉ có trâu nhìn là dia lôi dia mũi chả nhìn ai chọn mình nhông phiền như dia ham son ngay yêu lo ngay đối phát giải dia nhìn cái còn mày hay còn nhị mỗi tai ngắm miệng dia nhộn mọi như thằng đấy là dia tiền chi mà hà lên là dia nhiều bổn sự phiền nhìn lôi dia nhị một tai nhìn miệng một còn phát giải miệng hà liên quan sự nhiều nhị bột kia mà bổn tai dia nhị想chỉ phát giải yêu lôi mồ lôi dia nhị可能發giải bột哇本台包金bột超出來dia nhị超幾個棍本槍槍nhìn nhị按殺到全大田夾發giải講嚼lôi頭lôi你兩三根本架車夾落嚟騙花仔女見到到講盡藝嘛期間佢講幾生世夾花仔生世唔關藝事話你唔關藝事人道點識藝強學筆同埋香港嘅暴力司格願意合作過嚟喊腰花仔看衰藝看衰花仔撥金梗係關藝事幾多樣嘢你大又啱命騙花仔女關藝事你講唔關藝事咧唔係關藝事咩你咩講苗下量花仔你不定機會講定機會向嘅3月嘅冇向梗係你講藝事呢個掉nhà咩喐埋掉nhà咩知喐埋掉nhà咩知喐埋掉nhà咩你掉nhà咩冇用掉nhà咩都要用噴面皮冇片咯今日冇片啦作nhiên出現女含因為知做普通喐埋含一心 Q 都做普通嘅一台灣咪要買要普通床含因為只間一心 Q 去做普通嘅個掹床女唔好便宜女啲講一心 Q 嘅因為只為做普通嚟講啲都係你一人啲床女唔係本人嘛你啲唔係本人講從咪咧你係咪騙人女咧你冇大人命你又唔係本人嘛把你本人騙女嘅人嘛你就比如今日你咪大啱命間把你花仔嘛你係冇騙嘛你因為你大啱命騙花仔女我要騙嘛你chỉ còn các phổ thông theo bộ kiện ngay ở lâm tại vì bộ kiện ngay còn tàu ngay đâu như còn tàu ngay bây giờ lớp như đồ lại phổ trong cái nào ngay lớp như tôi lại phổ ngay bây giờ còn tàu như yêu trả con hắn định mấy bữa ngày tin như theo phổ ngay kiểu ngay phổ thông theo không để nhất số này phổ thông theo mà đi như còn cái ngà với kia và cái anh khang còn phổ thông theo cả ngay thầu lối mấy bữa giờ trả tiền này cả ai thầu lối bây giờ đi mà cái nào mà thầu được phổ thông theo ngay chế bún như bún là như mà học bún con xe tiểu sang như cái như còn để sẽ theo như
所以下年記得啦，唔好時辰隔煙頭女啊！我隔你講啊，我當咪為本來你40條嚟倒講就你買嘢，因為我可能你咧，你些價格又簽一樣啊！咩頭到騙，咩頭到騙，我些看你貪心嘛了。你已經講貪心嘛，我些本來你冇好辦嘅咧，我就掉晒你啊！你些曉你嘅東西下年自己人生出冇用點隔煙頭女嘢掉，但白啦，隔你講啦，我曉你啊，我專書本來嚟掉晒你啊！跟你講啦，所以你下年做嘢啦啲，你要記得啦，今年冇隔二千，冇隔二千咧，你冇見隔二頭女啊。係講我今年搬嘢咧，我冇學萬嘢，像吉打嚟咁，我今年搬嘢咧，我冇買嘢啊。吉打嚟便宜個多啊，揾200條，你看我買嘅話，我唔買啊，因為我真正係用心搬嘢噶，係冇幾騙我按嬲嘅啊，幾騙嚟我咧，本等咧佢做嘅東西有時唔明白我到底。佢別啥做東西有時唔明白我有啲啊，跟你講啦，我唔係講按創產本嘢睇啱上上唔係講。我相信我唔係講按創產嘢睇吉打嚟啊，跟你講啊，幾種先我唔係按創產跟你講啊，因為咧佢可能我對佢兩班啊，我相信我冇跟你講嘅東西，從啲用你騙花仔女你帶我名聲，你買我名聲騙花仔女嗬。你等下先啦，我檢嘅皮條片，我檢嘅皮條片先。唔知小你嘅錢嘛？我掉眼咩話？佢問我叫我咩財你話你很忙，叫你很忙嘛？叫我嘅用問我咧話，佢問我忙嘛？嘅咩我列田房我檢我計集田房等咪先。我嘛你ăn kiểu ha,你個講你ăn聰明，你台灣係ăn聰明，但係我嘛你ăn kiểu nhân啲啊意思啊呀咩好你冇把炸邊炸傻啊，我跟你講嘅。我嘛佢ăn kiểu咧，佢攞唔啲啊意思用啊，佢實到咧。佢攞唔啲啊意思我嘛佢嘛嘅啊，佢講啊，佢呢啲我朋友啊跟台灣喺度，我朋友跟台灣喺度，佢我嘛佢咧佢到講盡恩愛啊，呢啲佢又不恩愛了，佢講佢唔會意思唔會搭小愛啊，佢朋友家嘅意思佢唔會搭小愛，我肯意思我肯繼續嘛佢，你睇唔睇啊？廣東話啊，我肯繼續嘛佢嘅意思，我肯唔會收聲嘅意思啊，攞我嘛生嘛佢用去啦。cái gì xin còn cái hắn cài trụ mạng cái gì xin ngay mà như thế mà được kỹ sư都可以啊，跟你講啦電子嘛，苗下兩技師嘛，你很可以啊，你愛來電啊，人家講啲你生啦，不認打咧，你愛去人電不認打，哇，佢很多咗咧惡矮話。佢問我嘛叫問佢話佢講啊啱咩本叫掉啊，叫我夾花隻東西乾我咪事話。唔該我死吉生碌扯皮皮啊！你騙花仔女長搭啱命啊！你騙吉花仔女搭唔啱命啊！唔該我死你唔知小呢？你唔知買小呢咩？佢講唔該我事話佢夾花仔生死話你夾花仔頭女騙嘅女你都搭啱命啊！印尼嘅布里斯甲香港合作啊！花仔叫香港啊！苗下兩鄉咪加3月冇鄉啊！你答冇啱命啊！我應該罵你啊！唔該我事，兩筆唔該我事你先你騙落花仔女唔該我事啊！你真裝唔啲小呢啊！
你啲小李啊，唔該嗌死，嗌嘛你其實要特別你嘛嗌本人小你啊，你本該中人小你啊，你唔啲小李啊嘛嗌啊，你嘛嗌到咪？你偏花仔女你答啱名到咪啊？嚇？唔係小李嘅人啊，唔知呢，唔啲小李啊，佢問嗌話，佢講話嘅意思啊，嗌冇才藝啊，叫你嘛，意思嗌嘛嘅啊，一件冇才藝啊，叫我嗌喊嘛定氣啊，意思係嗌冇嘛嘅了，你啲朋友噶，嘅意思係嗌冇嘛嘅話，你唔啲小李啊，你喊你做啊，你嘅老公係上緊用基本藝，你看嚟，你老公係上緊用緊基本藝啊。嗌喊妹妹你啊，因為跟一老公係上車啊，家幾多晒基本藝啊，嘅老公係上啊，喊要人家基本藝你喐妹老公啊，要看到嗎？聽你下，唔乾藝死，你聽人來啦，唔乾藝死啦，你慢慢聽啲啊，看乾藝死冇啲啊，你慢慢聽啊，你看乾藝死冇啊？啲普通睇喂，普通嘛喐咪普通嘛，你聽有啲啊，看乾藝事冇，看你花姐要講你夾花姐頭女隻女咧，要答無藝冇咧，如果要答無藝咧，嗌幾千萬你就幾千萬你啊，你冇講唔乾藝事咧，接夾嗌要乾啊。十日之前都有人打電話來吧，你打電話來，用花姐啲講，用即刻幾多分人到呢啲講，你幾時冇講我俾我啲講，用咗睇咯，你打電話幫你啲講咗睇咯，用下我啲講，慢用下用啲講咯。要聽到啊？事實嗌今日水木上呢啲啊，頭先嗌嘛嚟嘅咧，嗌就去水木啊，嗌就去水木間嗌水木成家朋友寄生嗌聽到咧，你講唔講嗌成呢個你大花姐頭女係咪埋啱名聲啊？掉嘢咩喐埋掉嘢咩啊知啊，喐埋掉嘢咩知啊，喐埋掉嘢咩知啊？呢一東西識講藝事話，因為藝嘛，而且識二埋啱名聲，夾花姐女啊，夾花姐頭女片嘅女，而識二埋啱名聲嗰啲啊，掉嘢咩知啊，喐埋掉是嘢咩啊，喐埋掉嘢咩知啊，嗌掉你應該你掉藝冇應該啊，喐埋掉嘢咩知啊，喐埋你片花姐女啊，咧你講嗌看西花姐含佢撥機嘛，過嚟你講香港嘅玻璃絲格嚴密合作啊。你搶兩三片花姐女啊，你講玻璃絲嚟作藝咧話，掉啱老公啱嚟到去啊，掉嘢咩知啊，喐埋掉是嘢咩啊，喐埋。呢度幾時得講出來，用啲叻度得查講出來，用人喺度啲人到呢度不過，呢度喺講咧到同人講叫大人飯女就花姐就是加多晒夾款女搬人到呢度嘛，用下用啲講花姐切加按多晒夾款女搬人到呢度嘛，苗下用呢掉嘢咩知啊，喐埋。掉嘢咩知啊，喐埋掉嘢咩知啊，喐埋掉嘢咩知啊，掉是嘢咩啊，喐埋掉嘢咩知啊，你搬人到黏女啊嘛，嗌你夾花姐講啊，潮熱三晒熱晒搬兩條啊，嗌掉嘢咩知啊，喐埋掉嘢咩知啊，喐埋。你講用嘅搬，你睇熱條條把人記得講點條咧話，嗌到冇咁多條嘅嘛。你花姐講你啊，掉嘢咩啫？條嘢參人道你嘛嗌，然後喐咪含呢幾到幾兩條，咁喐咪幾幾條嗱。都成日咪有講嗬，啲條嗌幾咯，啲講基本人道你嘛用下啲啲講嘅嘛。跟住咧人道你咧到呢度呢條街咧底下咧度嘛，呢樣解啲講咁熱雜，呢條把兩條話咩？第二條話兩條話唔記得啲話咩？
對唔住我講啊，啲大電話咧搬嗌，如果大電話搬嗌就發嘅，就唔知加。人呢大田分花姐啊，熱晒3-4年搬6條啊，人道點聲嗌行我邊啊，嗌先掉呀咩啊，喐埋你講嗌慢嘢，你夾花姐生食唔該嗌死，你一講嗌事啊，你咪答啱命下，你咪答啱命下，你騙花姐你咪答啱命下，唔該嗌死，要講唔該嗌死。葉條啊，條笨啊，唔記得啲話，我哋咁樣講啊。唔係條嘢參人道，即係搬女人道你嘛，苗下料。搬女人道你嘛，苗下料啊。掉呀咩枝啊，喐埋掉呀咩枝啊，掉呀咩枝啊，喐埋。唔記得啲啊，係咪？跟住我結婚結到2條咁樣啊，花姐結2條啊，我掉呀咩？你湊花姐搬女人道你聲嗌求我俾我掉呀咩啊，喐埋掉呀咩枝啊？你到冚嘢條嘢結呢搬人道你嘛嗌，然後呢花姐你結2條間，你結2條搬人道點間？13年啦，你就話3年啦，3年啦，佢就唔得搬房搬2條，2條搬唔記得啲話。跟住我結2條搬人道你辦我嘅啦，你翻嚟啦，翻嚟啦。3-4年啊，熱沙結2條，3-4咪結6條啦。一喐咪湊間，湊花姐湊妹仔間，聲嗌求我俾啊，所以我掉呀咩啊，喐埋掉是呀咩啊，呀咩搬掉用嘢啊，喐埋掉呀咩枝啊，我要看掉呀咩你掉呀咩到咪？我本來小你啊，你小你你啊，你小你台灣啊，印尼妹啊，你小你台灣啊，印尼妹啊，台灣政府應該那所擺判你就印尼hết啊，冇變嘢hết啊，馬上台灣嘅政府本家印尼妹喺度騙花姐女香港花姐女一台灣嘅政府佢喺啲度佢唔判你就印尼bây giờ cái台灣嘅政府為本嘢佢喺度騙人啊女要在印尼妹啊，在台灣hết啊騙香港姐女一台灣嘅政府喺啲度都判你就印尼那所辦又唔係燒了你樣嘢啊，又唔係燒了你一樣騙出你啊，一台灣嘅政府本嘢民布本嘢樣嘅人嚟騙人嚟女喺度台灣你民布一台灣嘅政府跟你講啦，小呢人你自衰人陳建陽夫人，你冇記咁講啦，你冇記上一輩講啦，你冇記咁佢哋係咪上一講啦？你冇記咁啦，你冇記咁啦，冇計佢哋用嘛，萬一咩知萬一咩知喐埋，萬一咩知擺空你花姐萬嘢你講唔該嗌死，你唔該嗌死就咪為花姐為夾嗌記生講咪為答落嗌答落嘢有冇可能花姐講嘢喂？你騙人嚟女後本來嘛開佢講甩人嚟掉眼咩嗌先掉眼咩知喐埋掉眼咩知佢講咩呢？到埋愛翻室花姐佢登晒照登晒，係講佢講咩翻室，驚妹子交唔到老公叫突我呢位呢叫突我位望嗌乜嘢？要聽到花姐講佢冚一台灣嘅警察都帶超嚟香港喐咪要聽到花姐難當你冚你台灣嘅警察一台灣嘅保利士帶超嚟香港呢花姐難當你喐咪喐咪ơi coi mà普通話喐咪普通話coi mà喐咪花姐難當你帶一台灣嘅保利士嚟香港帶超過嚟呢花姐難當你咩嗌花姐難當你喐咪啲coi mà theo tiểu nhà咩姐掉呀咩知喐埋掉呀咩知喐埋要聽到花姐問嘢花姐講咧呀咩支幣揼一面度去花姐問喐妹咧喐妹嘅咩嘅支幣揼嘅喐妹面度去家花姐講你格揼白啦支幣面越揚呢花姐講嘢喐妹要聽到嘛花姐講呢支幣面咧格揼白啦越揚呢係講嘢係咪花姐講嘢係咪花姐記生講嘢過嚟咧我問花姐咧花姐就講
佢講啊，你幾百你喐咪計名字啦，即係等人家咩幾百那揼一面係，加上一名字啊，你咩你喐咪幾計啊咩嘅幾百啊，你那揼一面係啊，加上一名字啊，你花姐講你啊，聽到嗎？嗱，你啲花姐講咪啊？花姐講緊喐咪幾百冇人掉啊，嘅老公安老啊，嘅再唔響硬啊，你花姐講你啊，你啊花姐講你啊，喐咪聽但啊，你叫你幾百安老啊冇人掉，你老公係再唔響硬了啊，熱責到羅家富，呢啲咪叫熱責羅家富啊，意思叫羅妹啊，你早就老公到時係冇人掉嘅知啊，你花姐講你羅妹啊。羅家富啊，叫一羅妹羅家富，意思樣啊，冇老公啊，你啊朋友家啊，嘅意思冇老公啊，你啊羅家富咪冇老公咯，你花姐講呢兩姊妹啊，要聽到嘛，掉呀咩，喐埋嗌掉呀咩知啊，喐埋嗌掉呀咩啊，喐埋苗下亮掉呀咩知啊，雖然冇栽啊，啲嗌都係甩罐亮啊，嘅咁樣講啊，嗌甩到嘛繼續照亮我啊。呀，愛啲小呢年啊，你小呢年啊，你冇得到錢嘛，你超對啊，你唔啲小呢啊，人家講世界撐phần蓋啊，因為你睇住呢句話，香港話講世界撐phần蓋啊，你啲你生啦，你係你拗到人啊，你啲有啲按小呢，你係你炒到人啊。你被小哩嘛喐嘛面皮盆片啊花姐เลยกะเที่ยง兩三片花姐เลย啊生冇面咯點知嘛啊愛เลย愛做啲冇片出啊啲台灣本嘢黑衰啊黑落你摘片出嘛小哩台灣嘅政府啊你小哩有台灣嘅政府啊喺你問啊你問喺度咪啊你問喺度咪啊點知嘛你黑台灣本嘢黑衰啊你自衰台灣嘅政府啊台灣嘅政府本意自衰，本意兩姊妹自衰啊！當咪我平樣講咧，台灣嘅政府當咪為本意自衰啦，因為台灣嘅政府咧本意講啊，你喺度要摘現你咪騙人嚟攞啊！我騙人我唔定係識啲人肉咪騙花仔類，因為你台灣喺度，連一台灣嘅政府係本意自衰啊！你愛講嗌啊，你自衰台灣嘅政府啊，咁你講啦，你喺台灣咧，台灣本意自衰啊！你騙人嚟攞啊！你台灣喺度啊騙花仔香港嚟攞啊！你問我掉咩先本人掉啊？掉咩枝啊喐埋？掉咩枝啊喐埋？掉咩枝啊喐埋？啊！掉咩枝啊喐埋？掉咩枝啊？我掉咩咧？話你咪小啲望你掉咩？啊！你咪小啲望啊！啊！你掉咩咪頭先啱朋友記嘅上半嗌幾錢萬嗌掉咩話嗌水木啊頭先啱朋友家嗌頭先甩了下啊嗌到就去水木啊水木成啱朋友記上嗌開嚟聽到啊你掉咩咪意思你講你嗌係咪無萬你超好了佢講佢唔會隨嗌都話朋友家叫嗌唔會隨你肯嘛佢講當咪嗱你唔會隨嗌出無萬你了熱裝又賣嘢啊！你冇點知啦，我咪賣嘢，係你照計咧，本人賣咧，你點冇按嘢，係你按嘢，你按嗌係要賣，我跟你講啊，啲我即係看人樣品啊，你啲苗下了人咧前粗人啊，你人講啊，我前粗人啊，你啲朋友家，我真輸嚟賣嘢啊，我喊你人啊，唔像你啊，3點到幾時啊，窮劇咯，時沒窮氣啊，本人掉樣啊，啲你賣中藥，我啲3點要幾時喺度窮了啊，但邊啱苗下兩3點啊，PK 文個睇啊。你夾嗌爭錢人啊！你肯咁講哦？咪有香港洋賓、台灣洋賓咧，你戰爭唔啲少啲嘅嗌3點啊！啲朋友家廿煲頭3點嗌雙面啊！呢排你又講故事啊，講到3、4點啊嗌水木咯，你幾時啊窮劇做事啊？喺你夾嗌俾佢啊，洋賓夾嗌俾啦嘛你夾嗌腳冇俾啊，夾嗌紙幣冇俾啊，咁你講。嗌3點鐘啊，啲嗌喺水人木啊，個提批撈人家條嗱，但俾你喐咪啲3點啲你按啊80按啊，窮劇啊，做事本嘢啊，我係夾嗌夾你俾真專業啲時候呢，所以一年才前電資人呀，
自家未講嘅啊，人家講好丑五不分啊啲，你要苦為是台灣啲木也做為是，肯你甲人家比話，啊，挨3-4點啦，挨木啱頭那開門批啊，2-3-4點你該時揾啥窮窮棘咯，未做事去咯，叫你甲挨比話，你甲挨比樣品比，啊，你看花姐啊。佢講嘛，佢夾花姐生食唔乾藝事話，佢門藝嫲嫲計話，佢夾花姐生食唔乾藝事，你睇你哋全部都答冇啱名啊，2筆名唔乾藝事嚇，你花姐講嘢啊，全部都答冇啱名啊，啊我調nhà咩啊喐埋，調nhà咩知啊喐埋，nhà咩本人調啊喐埋，我調nhà咩就應該，你們家重要係嘛？你們家困叻唔嘢啊？我描下兩調nhà咩係咪應該？但你調nhà咩調啱埋先得㗎。啊！你調啱馬界東西，你調啱咩馬界東西先啊？意思打橫來樣下，你調啱又調樣下，冇講呢要冇講到調你下。阿生你調啱咩？我調盡嚟樣下嚇，我調啱咩係調腰嘅咧？你調啱咩調冇呀？呀，你係講你咪本人調啱咩？你這你個人騙人啊騙啊花仔咧，你冇帶啱名啊？呀，調啱咩喐咪要聽到調啱咩知曉聽不呀？要講你按聰明。啊！你講人聰明意思，你講你嗌，你幫bài上加13點啊！粒嘢嗌嘢半2-3日嗌都唔會財你，根本日本嗌嘢嘅佢都唔曉啊，唔曉本嗌嘢，後尾超係，你或者你唔叫嗌嘢咯，唔叫嗌來下，唔叫嗌來你啲唔叫嗌來冇嘢嗌，呀！你啲你唔叫嗌來冇嘢嗌啊！你啲啊，你啲唔叫嗌來啊！咧你出冇嘢嗌話，你話你嘢嗌你啲嗌人係咪人啊？然後啱前創戲啊，咧朋友講以後談我創戲啊，意思你咪當我啦，我愛變過你啦，我就愛變過你啊。然後我唔愛變過你啦，我買到幾時肯你買你啊？你肯咁講掉我咩？啊，我唔愛變過你啦，我都唔愛變過你啊。我愛變過你啦，我就變過你啊。但係你肯愛買我掉我咩啊？你買我掉我咩？買不得你愛嘢我咯嚇，愛嘢我就難咗咯。你反正咪講嚇。是là căn cả lần duyệt ha ngay tôi cả như lần duyệt lọ hề ok 佢講掉啱老公都係啊嘛，近於講啊，佢笑死啊，佢要愛睇。我近於講啊，朋友家，我近於講啊，我近於講啊，被消失啊。佢意思啊，你話係含我冇買幾了啊？佢意思啊，你話冇含我冇買幾啊？佢朝小呢本係買到啊，你啲啊，你朝小呢本係買當初你出冇嘢啊，你啲啊朋友家，你看我家13點上炒勁人，你都係你嘢啊，人家你係你搭熱隻腳來啊，或者你出唔驚事你咯，你啲啊？你都唔驚事你了啊？你話你愛講答啱名嚟騙花姐，你見下本係買佢講話，佢夾花姐生食唔該藝事話，加生了我扯皮花姐講你啊，你答啱名啊，當咪為唔該藝事，當咪嗌為冇買你啊，意思你騙你花姐你一走了之係啊，你同時老朋友間，意思佢騙落花姐你咧講書本嚟講咧就平安落台啊。
對啊，意思我多少罵佢咧，罵兩句就好了啊，意思啊，你意思罵兩句就好了樣啊，叫我忘沒嘅老闆忘沒嘢，加生花姐生啲我扯扯皮皮老闆忘沒嘢，加生扯扯皮皮啊，我多少老闆忘沒嘢叫我忘沒佢話朋友，佢甩人嚟講啊頭先啊，我朋友間睇賓喺度間，我前多朋友睇賓喺啊。睇賓見你咪嗌錢多啊！啲要兩集開見你店啊？哦，咩阿哥去沖涼啊？爸爸，唔係我講啊，睇賓見你咪嗌要兩集咧開見你店啊？唔要女啊！佢係冇像人樣啊！你兩姊妹根本就沙雞啊！你啲風頭啊，扮晒嘢啊！事實咧，你咧根本唔係要女你啦，喐埋你衝要女你啦，唔好啊！係講你我未講啊，朋友，你要女你騙花仔女到咪？上次家要女你咧，朋友唔可能騙你嚟女啊！你話朋友家唔可能啊，半年係唔會啊！遲啲咧，自家命生按重要啊！你話你喐咪根本要嗱 shit 啊，嗱你啦，我跟你講啊，你冇喺度扮嘢啦，香港人講你扮嘢啊！你話。你扮嘢啊，扮要女人啊，你咪多浪善肉啦，騙花仔女嘅扮嘢，佢叫你本人啦，佢都喊花仔去記啊，佢冇本事記啊，佢喊記女咧，佢都係叫花仔記啊，上幾日咧春園灰格佢頭呢，佢咪叫花仔去記啊，家淡白啦，格佢頭呢咧，佢咪喊外正有搭嚟搭去喊花仔記啊，花仔講唔係記佢超波係花仔啊，佢嗰度冇用嘅話，唔喊你記女唔係記佢隔你作品要密埋，加上佢驚下年咧咪搭到事啊。見現前未眼見啊！你點芝麻了？佢牙度咧，佢啲家女唔好騙人啊！騙人啊！女咧最敏感嘅啊！你有朋友家為要燒妹啊，要收尾啊！你點講啊？所以人花仔唔會賣嘢咧，嗌長嗌唔會本嘢啊！像別意幾人嗌唔會賣嘢啊，可嗌點唔會賣嘢，你係咪騙責任啊？你同埋你講咩按沙雞啊？啲啲嘢人嗰度你喐咪前杯水啊！事實講出嚟咧，你品咧，你戰爭啊，你比較普通一個香嘅啊！啲講出嚟啊，普通馬肯賣嘅河白都叫冇騙人嚟咯喲，要做要説啊！嘅紙幣本人掉嘅要女後場啊，嘅紙幣冇本人掉到冇女後場啊，佢肯戰當啊！像一樣你咧，你咧騙人嚟女人，你品係租嘅啊！你啲你品租嘅啊，你喐咪啊？唔啲小呢啊？咩啊？騙做普通啊，朋友家。佢肯戰當啊，接住啊，佢賣佢自家河白本人掉啊，啲佢傳女佢雖然傳了女苦啊，但係佢肯人家講佢咪有佢甩佢自家甩自家河白去賣傳女啊，但係你喐咪咧，你騙花仔女啊，冇理冇照啊，啲啊，喺個嗌唔會講佢咧，朋友家你有上到落佢按清歌啊，你行住鬧清歌啊，意思嘅名聲嘅名義按好啊，啲啊講出嚟你被嚇到啊，啲啊。人家講啊，講出嚟本意談喐咪騙拿花仔女二被嚇到啊！見嗱啲嗌罵佢到盡罵嗌話，你罵嗌到罵嗌乜嘢嗌喐咪又本意罵，係講嘢對嘢嗌先，係嘢嚟喊叫啊！佢幫排到見商家13點粒都到嘢嗌就話，手辣啊咪齋講到嚇，你去嗌聽幾個嗌唔會啊！嗌啲佢講嗌，唱嗌講啊，河北先籌作順啊，佢兩姊妹都睇嚟你識咁大睇不唔晒，係啊，家係你嘢嗌冇嚇？我講紙幣先籌作順係你係你一嗌嘛？你要睇人嚟西望你兩姊妹要睇人嚟西望咧係一嗌嘛？嗌乜嘢？係啊！我講紙幣先籌作順啊！佢老闆講嘅羅妹啊，嘅利鉗啊，佢講買輪係作順籌落白先嘛？你受到你兩姊妹紙幣先輪啊！你冇就鏡咩？你兩姊妹冇甩鏡係就一面咩？你兩姊妹講咩啫？全強啊！但俾你等晒咧冇上啊！你冇男人老是去上啊！你嗰度係欠人啦，你少欠埋出啊！但邊你都叫落了啊！你啲啊，佢講啊，咪路係逐順籌落白先，意思啱白先落嘅白先蚊路啊！跟住係人係冇加白先籌逐順係使講加些嗌講係話，同埋呢兩字咪睇翻按啥些啊？加要講係乜嘢要講係新乜嘢，要講五個藝事，係你新乜藝望係乜嘢？呢兩字咪講乜藝術聽人嚟講嘛？過嚟啲啱朋友前兩姊妹唱歌啊啲佢部卡度係作詩出嚟高踭鞋，
啊，作四寸嘅嗰陣係作拳作當看到叫我白毛啊，我朋友學嗌聽，叫我為背時啊，佢講佢實到腰都正，佢講啊，叫出國叫香港啊，啲樣辛苦都咪實去作噶，但係佢兩姊妹退班你作攞個面聲量，佢講啊，我朋友咋都講嘢啊，你話唔一問嘢啊，騙人嚟再唔説啊，講呢兩姊妹騙人嚟再唔説啊，你話你問喺度香港係你喺度香港亦未必你屌事啊，嗌有啥？你好才喺度退班啊！你喺度香港，如果你兩姊妹咧，咪喺度香港啊？加香港現你咪為邊你掉落去啊？啊！你好才你喺度退班啊！呢啲天報願意喺度退班啊！你喺度香港有一個咪響事咯，也唔啲時候咧。好彩你喺度退班啊！呢啲叫報怨啊！呢係講事實啦，朋友家。幾好彩啊！幾兩姊妹退班喺度啊！如果佢香港喺度慳個事啊，啲朋友家幾沙雞永啲多8倍啊！佢香退班喺度慳沙雞度人樣啊！人忙啊朋友啊，我晚隔你講啊朋友啊，啲香港啊朋友家生下機，我跟看到嘅，因為我早做到無嘅係啦，啲朋友我唔係看幾兩姊妹咧，因為啲隔我唔無人咧，我啱受看嘅咧，話我羅出隔你講我。就天講啊，喺講緊啲嘅官未執啲度咧，我多數波係啦。啲朋友間我多數波係我就天講，我未講啊，個 Lina 姐啊 ，Lina 姐你跟住 ，Lina 姐間而有啥跟住而間，佢相淡白啦，咧講我啊，講我咧，佢講我都按限頭含冇切家見下講細細少少講翻上跌啦，限本我無結係啦，到根本亦冇開無結啊，個 Lina 姐含我開無結，開又叫 Lina 限冇開啊。啱人做係人樣人朋友噶，我之後啲人咧未講出街咧，我出波係啦話，到我越波咧就冇虧了話，我人做人樣，我性格就係人樣啊，啱強硬啊，我跟你講啊，你話你隔我學我變呢個學你人樣咧，你咪多浪善欲嗱，你話就唱緊喐咪啲兩字咪是基本係波係啦。但係驚粒咧，我朋友看到，我朋友為生下邊基本愛看，啲佢為偷溜嘅，或者為安裝咪啊，為幾講愛買佢為基本愛聽，啊喐咪講要，唔係佢為溜嘅生基本愛聽，啲啊頭先愛水木間，再幾兩字咪到近單啱粒嘛，即係愛粒嚟緊愛冇錯，係啊，啊佢安殺到前近單啱粒話，驚喐咪前晚愛調啱咩調，驚愛先問以為你究竟調啱咩物計啊？又偷夾妹都係你先啱愛啊！啊！我全冇夠臭你話你愛啲話，你調啱咩咧？你都係上好好啦呀！究竟我係愛夠臭你，你夠臭我，你夠臭我夠2-3年咯，我係未聽你啊！你上家13點啊，咧講我講5啲多叫你話，你我都未聽你啊！我定你去講啊，因為學人話齋冇通我啱肉啊！你啲啊，你要聽講，一特別你冇帶用啱命，我啲你去講我啊！我未點俾你講下，一定你去講噶。過年呢講啊花姐啊，呢講人道點聲嗌求學別本女人道點破費啱名聲，其一其二咧用印尼玻璃絲隔香港合作，呢夾花姐講嗌3月啊咧冇好生冇生出嚟話，呢講因為俾嗌乜嘢，一喐咪睇翻做咪做到政府，你係一睇翻啲政府嘅老婆係咪？以為人啲人多嘅東西，以為人啲啊。很要熱條片啊！啱啱講啊，今下講俾你聽啊。佢上家13點咧，夾花姐涼晒，佢講啊，喊花姐啊，啲啊佢講啊，佢講佢報警話，叫喊家玻璃絲掉啱勞工去啊。但邊家朋友講啊，俾邊個聽得生跌嗌聽冇咪分面啊。佢講啊，喊家玻璃絲嚟作藝都佢講啊，掉啱勞工都去，嗱啱下邊都交超去本玻璃絲啊。啱咪當買以為人聽講咩嚇？你有前橋啊，我都冇隨你啊！你啊，當咪你痛腳嘛，本嚟作到啊！你啲啊，你痛腳嘛，本嚟作到啊！隔你講啦，喐埋根本亦嗌作到咧，嗌先係失盡嚟話，失你嘢啊！睇住啦，馬上嗌按容易變過你，像一樣嘢啦咧，應該本然失你啊！因為你支擺在按人講你啊，啲按人打你嘅生死啊，啲按人欠人按人看衰嘢，特別20單晒就買樣，你單晒咪支擺樣啊！成隻個普通萬樣啊！我朋友啊，香港喺度啊，看人咧嘛咧，10隻啊，要8隻都講要普通嘛。因為老師跟你講係冇裝威啊，要10隻人嚟咧，看人咧嘛咧要8隻講要2隻咪，格普通冇分別啊。
跟你講啦，台灣本嘢係衰啊，不要印尼咪抗倡議台灣喺度沙沙雞雞風風跳跳嚇，人家講咪有沙雞嘛，呀前當然講呢兩字咪沙雞啊，風跳嘢啊，呢個我跟你講，羅識講嘅。啊，沙雞嘛，啲時候咧，佢話佢安慰我，佢學台灣人殺。啊，xong không nhàn? Ngã cái bằng hôm nay một suất chiều mà, vì xin một ngày cũng 10 ngày hay 10 ngày suất chiều mà. Như kém nhìn cái suất gì tông cho nhìn một suất nhện. Cái suất ngay suất kẻ nhện, ngay suất kẻ nhện kia vào tiểu sai luôn à. La 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 pen cho tao nói chứ à. Thank you.你看啱bọn咪生氣可以叫bọn啊！你看生氣啊！我咪呢咪有呢bọn嘢冇看見樣很朋友街為貴啊！可以呢人樣係bọn30兩蚊咋？你看全生氣間生氣嗬！當你夾翻屋企。
ngay啲啊，隔你有啥講咧？嗌錢自由啊！你有朋友間，嗌啲愛2班到2班啊！今日咧嗌間用就係了嚇，嗌愛2班到2班啊！幫朋友嗌間用個難啊！你啲愛走家老年啊！從要間用咧，朋友間時間愛走嘅人你啲啊，佢時間咧愛準交到啊！像嗌今日唔是用，嗌是做嗌間用，嗌幾時買東西就幾時買東西哦。sao lại á nhìn ra mười cả lộn nhìn hết cái nhộng à香港嘅飲料我近有啥講咧朋友家，香港飲料全多咧嘅細貨咧唔會隔落飲加黑精用啊，見冇咪有冇呢個叫咪呵？冇咪有冇攞人家講兩班講呵？唔方便啊呢啲。唔方便啊！你人家香港人家結咗婚咧，佢就係搬開始hết啊！佢除非咧，佢按中啊咧冇咩所謂啊咧。通常一般咧，佢結離婚咧，佢都係搬開hết啊！佢每人隔老人hết啊！你啲嘅意思咧，要獨立啊！你啲唔係講樣要老人咧唔方便啊！而家香港人親用啊！阿細嘅細貨日結婚嚟妹都齊啊！阿細日結婚咧，佢就搬開hết啊！要係คน嘅要本事麼？每隻都唔用啊！要等於唔係同日愛吃，因為咧佢冇本事啊！呢啲你目前貴知啊，佢冇本時間要到咧佢結咗婚咧，佢咩就一日愛吃，要係用佢咯。又係講要本事嘅啲朋友要本事咧，佢結咗婚佢唔係日愛吃，佢搬開吃啦。你講啦，香港嘅生意難用啊嚇！佢講喺嘛嘅條件咩話？ngay mà như kỳ sĩ cho tại là những bệnh như mày ngay miệng sang à cái ông kia mới chạy ngay hắn mà như nó tỏ ngay như mới chạy ngay trước mày mà nhà như sao đó như mới chạy ngay trước mày mà nhà cái bóng bài ngay kêu anh mới chạy như là như xong tầm bà là lớp cái này lại có ngay mới bây giờ xong cái lớp đây tỏ còn chết còn bắt cái ngay kêu mới chạy như là tao mày như vậy kiếm còn ngay nè chỉ nó là ngay kiếm mới chạy ngay đó ngay hắn còn kia gì xí chỉ mà ngay tiểu ngay mấy頭先咧，佢粒咧就掉眼尾，你掉眼尾到咪嗱？你掉眼尾到咪有滿意啊？眼尾2分蜜到2啊，嗌2分蜜到2啊。特別嗌掉眼尾㗎，你咪你一片你嚟亂你嗱眼命啊！你分啊？你看嗌食為暗食飯去，朋友食飯去，你看嗌味為強去。我咧香港人講買甘醬啊，甘醬咧我煮我落錢多水去煮，你哋我中意食看2班啊，三下自家食東西咧，需要愛食麵飯，有時我愛食硬飯，看你綁嘅菜你哋像你綁嘅菜，看你綁埋菜啊，我份稍全好食落去，嗱。你看你講你夾花姐咪佢夾事實咧，佢你夾隻人咧朋友間淡白啦，喐妹聽咧全部都廿花姐女啊！花姐講咧夾喐妹做朋友啦，見5對啊，佢可能佢前5對啊，就咪咧，佢下都講女啊，跟喐妹夾花姐下都講女啊！佢講佢夾佢做朋友做到5對啊，5對路啊！你點講夾佢講女人樣啊？花姐我看到佢5對啊！你啲花姐講下啲樣啥幾粒冇聽啊？幾少波係花姐啊？突然未間佢肯講問嗌話，佢肯講話叫嗌夾花姐生石乾而咪事啊！你未見打呢嗌佢講話，叫嗌打呢句話你普通話咧嗌唔見要盤下咧冇啦，普通話喐咪普通話。你咁講，你夾花姐東西唔多嘅時間，你呢啲咧生咧，你慢慢聽咧，喺講你聽到你要講嗌咧，嗌應該掉呀咩啊喐埋，喺講呢度咧，你冇聽我講嗌咧，嗌講你咧，你就可以掉盡嗌咩？如果呢度咧要粒一聽到講你咧，嗌應該掉呀咩啊喐埋，掉呀咩知啊喐埋，你聽我話慢慢聽我啲啊。因為你講得㗎，先咁喐我最後你又咁啲喎，因為有人多時錢咯。等你講啊，條飯都搬完啦，因為有啲人需要生死啊，條飯應該等你條飯你仲搬完啦，又因為因為我隔喺舊睇啊，呢個喺舊睇喺度等你舊睇咯，你對我呢點啲喎，你搬完今日到呢度之前你講啊，係嘛？咁你講咯，而家講嗰隻不嬲都人睇翻嚟，係咪？咁你講講先，你講喺日先啊，我睇翻啊。頭先係會跌落係呢樣。
買盲超買電視特點8買盲超用行一線攤30條價，半年30條價在線攤。佢講啊，淡白啦，黃砵機啊，佢講啊，講金魚呢，佢配出本來淡白啦，講不形容誒。啊，你已經講生安白醬啊，你一冇啊，不見嚟裝落去啊，佢黃砵加花姐，薄加花姐講，薄呢題仲要講花姐講花出杯啊，挨緊呢講啦，唱家淡白啦，愛杯咧2000揭無拉탕為海鮮煙啊，佢咧佢長講緊冇人冇隻杯嚟黃砵煙啊呢啲啊，佢講花姐講金魚佢配超唔可能啊，呢啊。因為當咪咧，二車家到生啊，兩賓可能咁樣講，喐咪又生話，呢淡白啦要生話係啊，喐可能冇啊，反正講金苗呢幾配超啊，冇嗱跟喐咪喐配咧，意思喐咪喐配5條啊，呢啲啊喐騰少幾5條啊，呢淡白啦，呢一個個三把就係咁相打啲，佢反正多浪幾10條啊，喐咪多浪5條啊，呢啲啊。但係個淡白啦，花姐5號咧，佢都跌落盡啦，佢講金魚女花姐配超，佢希望撥花姐，佢博一係仲要5號相信花姐講咩？有可能冇朋友假設家要鬧事，人都上去啊！花姐可以講金魚女係配超啊冇，因為當咪咧，喐咪要行生話，你淡白啦要行生，你講一未曉冇啊？兩班喐咪都出嚟，花姐金魚女會係你配嗌咪要搬嗌搬5條。從呢一樣嘅花出乜嘢5可能曉嗱嚟講啊，所以而家淡白啦，識當有晒嘅夾碎4年啦，你見乜計到講啊？從佢周算嘅條片嗌未了搬有晒他，佢講花姐搬嗌20條下，又含嗌乜嘅時路問你失呢一樣樣不叫肯講出啊，所以呢淡白啦，要咪不認咁裝嗌問嘢佢講話過嚟肯要講隔佢做嘅線攤36條，一樣係線攤36條去做10條都肯要多啊。你跟樣係線攤啦，10條都很要多啊，那係做嘢唔會講36條啊，你10條都很要多啊，每時10條你做呢，一跟樣係線攤啊，佢個線攤每時10條見買到熱裝欄台，木釘嘅欄台熱塊玻璃夾隻線攤嘅名夾支光棍夾支跟樣係嘅東西香蘿蔔夾隻，每時夾10條你做呢，所以呢度裝備講花姐講，隔意做線攤36條。佢上係咪啲佢上係樣講一部花姐講，你講喺隔呢做咪唔意思啊啲佢講佢寫落去佢部花姐講，你講喺隔呢做，未喺隔呢做，一定幾年幾耐嗌版盡要你36條，嘅意思上係薄呢啲嘅意思看薄熱度冇啊，叫做前裝咧講得落去樣看花姐咪講。有時認得明樣係，你講嗌隔呢做下，既然你講嗌冇人做，係嗌冇樣講，特邊樣嗌樣講，一定幾年幾耐嗌半year基本year36條，其實薄花姐講嘅幾倍你啲你咪點知淡白啦，啲冇嗌不樣樣裝落去，你冇當然硬啲嗌咩講你一時本來隔起嘅，啲嗌都啲嘢屙屎噶屙尿啲呢樣係不二片到，嗌多少不到香港有本葉片冇花姐咪本葉片按道理佢都係吹過佢本葉都啥，nước到只本葉幫忙葉幫錢葉即係佢明本葉片啲佢nước到吹過葉槍講嘅分鋪用4鋪5出啦啲叫我開多佢隔嘅蘿蔔大皮料卡佢樣本花姐看到佢講嘅分鋪空4鋪用4鋪5出加嗌本葉看嘅上啲叫嘅4鋪嘅分鋪用4鋪5出佢樣嘅分鋪2、3幾條隔嘅蘿蔔大肥料卡佢樣本花姐看到花姐都來吹過嘅，因為花姐啲我個有啥講啦，因為花姐啲佢女啲15超用5超佢都來叫得一個得一個佢冇都同有啥類樣騙佢以為小禮貌我本嘢看花姐嘅蘿蔔上看要我啲佢兩公婆大肥料卡基本花姐你識博花姐同情你啲唔係你當咪好時苦你兩公婆大肥料卡嚟上你人基本花姐看你目的係咪一目的博人家同情吹講你根本嘢佢跌就佢講花姐人落佢撈佢大錢你叫冇十萬萬一年要講sayang哥你都愛 sayang哥愛盡人你希望你隔你掉字樣隔你識50萬原來大錢都有你聽你咪多浪聽真係我人嘅中上本意看對
佢頭先甩人來，佢頭先甩人來啊，朋友家。佢頭先甩人來前嘛，我是水木我對我朋友基本係談嘅生嘅嘛嘅生，我朋友咧都看到嘅咧，看到夾貴嘛，啲跟肉買啊普通嘛嘅咧啊啲，佢看到佢到了嘅生基本係談，哇！佢前講嘛我條牙咩話，啊！佢講佢夾翻隻生食五個藝事話。跟你食翻隻女人，你自己食你騙嘅你都下大家命了不五個藝事嚇，你意思五個藝事係咪無萬現象係無少啲嘢，一少啲嚇，你啲少啲有咩？啊，喐咪啊！你係咪啲馬路啊？馬路了嚇，騙你嚟女嚇，我未超嚇。kalau你到馬路啊，人啊無行，啲啊騙翻隻女啊，跟你講啊，唔好騙翻隻女啊，啲啊。你啲馬路了咩？啲小啲有咩？講五個藝事啦。你話朋友家藝問藝夾有啥講啊？之後事實咧，朋友家藝夾有啥講？含到咧藝唔中啊！你啲你兩隻人係咪啥咧？呢兩隻人係啥？朋友家啊！藝揸人嘅面，呢一是港督府啊！港督府意思香港嘅計傳統迄個地方啊！呢一番普人得往敗香港嘅傳統啊！呢隻男自然得到親切啊！你看啊，見傳統啊！你看到睇獵啊！不看人全部啊，高級啊！格官人上啊！你我正式講啊，係冇我咁人嘅面出來啊，咁定驚啊呢啲啊，加我妹啊，加我驚咪驚落油毒啊！你我咁意講啊，所以呢我咁有啥講嘅，有啥咪有講咪好，講咪有呢家家嘅小兒啊！我咁有啥講嘅，雖然我描係你形容啊，我不看人咧，全部做工咧，我姑嘅嚟咧話，我姑嘅妹咧話，做工全部高級嘅，我嚟見下我細嚟咧，佢都要熱責咯，人家講咪要基因啊，啊你人講基因啊，我細嚟咧佢都要熱責咪有想做工咧要責嗰啲叫咪嗬要熱責咧，叫做工咧要熱責係叫兩蚊講開，我都唔曉講啊！啊，鬥志啊，咧叫要熱責鬥志啊，叫做埋工，佢先講出來啊！叫人家嚟自都全努力啊！呢啲啊，因為咧我間樣嘅都親切啊，啲朋友間我間樣都親切啊，尤其是我姑嘅妹啊，全部做嘅政府工高級嘅啊！啊！呢個同我講你講，我姑嘅妹啊，呢佢咪有做醫人啊，嘅人工都滿10萬啊，熱陣日啊，佢做到差唔多做到咪有護士長嘅話，做到20萬人啊，我講你講啦，所以咧楊斌講嗬，你又切講意思啊，你又從家按實現用咧。佢唔啲天唔啲地咧，佢全講啊！唔啲咪人都講超啊！我咪我最嚟笑你啊！啊，係冇我唔會揀人多講啊！因為啲粒啲上下我講唔落肉毒，我咪聽嘢最尾講啊！我先講到啲好了啊！唔會聽嘢晒點智慧講啊！你話係我聽嘢講點智慧咧，我粒上下我冇出咪落肉毒啊！人家講成世都肉毒病定啊嘛！我咪聽嘢點智慧講咩啊？呢個我跟你講啊，你唔啲天氣咧唔好啊，唔好先使講嘢啊，跟你講啊，咩啊？從間肉冇樣幾細貨格啊，細貨病啊，人啊笑你啊，笑你按電機啊，你話你撳啊，一嚟格啊嚟病啊，笑你啊，你話你唔啲笑呢嘢啊？你講咧，你香港黑，我香港黑。你細貨格啱細貨比都唔應該比兩班講咧，因為你細貨小陳女，啱細貨限猛小陳女啊，兩班比嘅乜嘢啊？更何況你喺個地方格嗌唔相同，你台灣黑，我香港黑，你細貨格啱細貨比啊，你就同嗌全講嗌超人啊唔係哦，你本人笑你啊，扮真啊，唔啲笑你啊，你我未講啊，我價地比格一台灣嘅價地比都唔相同咯。我隔一價地比啦，咧你那嚟錢啊，我嚟自價地比個衝啊，你一個傾啊，你唔會講經驗啊，講幾價地比都好了啊，你講一台灣嘅價地比，夾香港嘅價地比，你那咗錢係錢啊，咧啱香港嘅價比就衝過一台灣嘅價地比啊，你衝過去啊，所以咧設家唔好拿嚟比啊，我朋友聽到你樣講啊，佢未笑時嘅啊，佢香港愛講啊，笑到冇用睇啊，我同你講啦。
家人講咧，我別得罪啊，朋友家人我唔會講啊。其實咧係講我台灣我冇有朋友咧，你本係險你通得啊，喐埋你通得啊。係講我台灣冇朋友咧，你本係險你通得啊。我同你講啊，因你冇啥到以前聽講，我朋友過強啊，喊到我借我朋友嘅面啊，我咪講嘢啊。你話我很熱啲先講嘢啊。唔係能送險你險啊通得啊！你話我朋友我台灣前多朋友家一開見你點朋友啊！我唔係險你啊！我險你我咪特我朋友家你啲啊！我未講啊，香港嘅地方啊，你講到啊，很日本講開朋友家。人你一眼未照啊，人家講眼未照啊，講嘅事實嚟煩啲朋友，眼未講照咧，講嘅事實嚟乜呀？香港啊，呢講我咪兩班講到啦，咪嗌咪講到暗號咧，朋友，因為香港嘅地方咧，風咩嗬，風平浪靜啊，呢啲啊，聽說乜呀，朋友家？香港嘅地方咧，風平浪靜啊，意思香港嘅地方咧安全啊。啲朋友家香港嘅地方安全啊，兩班講安全咧，家人講咧朋友家，如果台灣嘅朋友，我先介意講對唔住啲啊，苗下兩位嘅朋友出台灣喺度，我先講聲對唔住啲啊，但係我哋講對唔住咧，因為我朋友前多台灣喺度啊，因為驚喐唔係講嘅話咧，我係死嘅老師啊，佢講隔我俾呢俾家間，我喺香港嘅地方咧，我都讓意啦話。呢啲啊，兩班講啊，樣嘢起碼香港都平平靜靜啊，你啊唔係喺度提心吊膽啊，你又聽講府威啊提心吊膽啊，因為香港嘅地方一地熱咧，香港嘅地方係冇地震噶，你啊呢一度成日路線，一台灣嘅地方地震啊，你今日生唔代表你手就未生，你手就唔對啊，日本地震係震一嚟我砸死你啊，你啊我跟你講啊，你啊我越洋啊都好了啊，唔係講講僻洋啊。啊！呢一度介意講下，呢設間無拉係相比啊，因為香港嘅地方前平安啊，你啊冇提前乜計到冇平安樣啊，啊生意係見咧，就一定做到你識喺香港啊，所以我係啱嚟自啲愛見啊，唔做嘢無啦啦，啲愛見啊，見到唔係我善意啦，夾硬嚟講啊，啱嚟3歲啊，朋友間啱嚟啊，啱提嚟咧到3歲半讀幼稚園啊。讀到根本月啊，差唔多20歲讀書讀到話，過年4嚟咧2歲8日1啦咧，到讀書讀到根本月啊，嚟自今下4嚟咧，今下過年嗰間啊到18歲了啊，呢個我跟你講啊，因為當咪咧，自家先係讀書你啊，自家嚟自讀咁多書咧，希望佢下2輩咧簽工作，我未話嚟啊，你愛見咧都未我承認啊，香港睇啊，跟你講啦，至少愛見啊。至少愛見啊，自家人啊，朋友香港地方咧冇我承認啊，呢個我跟你講啊，然後台灣嘅地方咧，隔香港嘅地方咧，所以我未講啊，自家相炒個相炒唔就好，唔冇講隔我俾呢俾家，而家台灣嘅地方我老實跟你講，我聽我朋友講，特別我冇去過咧，我都要2隻切喺度啊，台灣喺度啊，但係我朋友講咧，我先跟你講嘛，係啊，像啱言啊，啲朋友啱言之前講事啦。唔係講兩班講事，係講人送事，唔係兩班啊！佢講不愛時唔係笨生笨事啊！尤其是你提前咧，你為本木啊咧，我係砸到你咧，你時唔係咧，家先辛苦啊！所以你講你台灣兩班隔嗌比，嗌比笑你笑時係聽啊！人家台灣嘅地方更唔會險啊！我朋友啊，幫拜啊，試過你嗱去台灣啊，要去冇撞啊！唔係我朋友啱你條街人員，佢使去台灣提前搬家。搬木係咪唔知擇時去啊？佢熱家人啊，啲6年去啊，得2、3狀啦，要4日搬家提前咩時去啊？上我要女啊，朋友家唔會講我歧視啊咧，我講係我樣講咩咧，我未特承認咧，我都冇辦法，我意思世間喐冇老事啊，畢竟我苗下兩要咧，我都冇講過現一台灣離行啊，呢個我講嘅，係啊，我驚要去冇狀啊，跟你講啦。你都唔冇隔我病一台灣啊！你啲朋友講我驚要氣冇狀啊，因為唔現身啊，一條命啊，唔係2條3條我視力點，要冇問題啊，唔係你係命咧得1條啊！如果我去到台灣啊咧，要氣冇狀我去到咪？我冇去咗老實講啊！呢一度我跟你講啊，喐冇通定啊，對唔住咧台灣朋友我係未講咗啥了，你係跟人喐冇成日老事啊！
跟你講啦，你冇講那段以前強講啊，比你韓國強講啊，因你上個小你嗌韓國強小你啊，所以下年你袂騙你啦，你咧記得啦，唔好拿你的命啊，你啊點知嘛？你都講嗌2日嘛，你幫擺到幾那上淡白啦，你嗌啊，嗌沒聽你啊。你聽定啦，我沒聽你啊！我等你去講啊，我講幾百心炒作順啊，你兩字咪台灣人死到懵啊！你叻到講幾百心炒作順，乜我講幾百心炒作順咪炒到你啊！你要你嗌冇啦，我咪講劈樣嘢啊！我淨係講幾百心炒作順啊！你嗌到咪嗌乜嘢啊？幾百心炒作順，梗係嗌講啊！俾嘛，你們嘅中人看叻，你們嘅嗌講啊！俾嘛，但係你兩字咪台灣人死咪嗌乜嘢啊？係你幾百去嘛？係你幾百去你身一嗌嘛？幾百去去啊！講一台灣人賓河啊！你講一台灣河啊！你一角色夾硬調轉啊，係慢慢講講嗌愛啊！咁你講啦，唔係少咧啊！你嗌講羅色夾你講嗌咩講愛講咪啊？係冇你咁樣講嗌都 engineer 啊！你啊所以切間無撈人哋啊！你啊，你講嗌要女啊，別已經人嗌要女啊，我都冇講過顯一台灣離鄉啊！我驚要去冇做人我命人去啊！你我跟你講啊，我聽前多人講苗沙提賺錢定唔驚啊！我睇返前多朋友啊，我講出人樣，我都驚特食我朋友啊！但係我每樣講咧，你無論你喐咪你啱聽講啊！對啊，你無論你啱聽講啊，嫌嗌咧唔知賣人多咧話，嗌喺個地方都人講nhiều啊，聽頂。像你頭先講嘅，每天喐咪咧，你夾淡白啦講到得。都差，你東西自己背都差，自己收你一倍，你咪自己背啊！你東西自己收你一倍啊，嗰度對，你樣板都樣嘅啊，你自己背是啊，你自己啥背，你自己收你一倍啊，夾淡白啦，老婆背啊，咪自己啊，你啲啊，你自己背你也袂黑當，你也袂黑啊，台灣喺度向到為事啊，作拳作斷斷雞斷尿啊，你本來香港人咪笑你啊，笑你咪笑你身份啊！笑你山村啊，笑你電豬啊！喺台灣嘅人，唔係喺香港人，你咪一笑佢牙硬啲話，啲啊笑佢兩字咪生雞風頭，啲啊便宜啊再唔食兩字咪去台灣交老公，交到咧老鄉時去啊，妹時去見到度啊！我新聞度上啊，我朋友都別晒兩兄弟家講電話，何才佢冇來香港交老公，如果佢來香港交老公啊，你咪咪俾佢屌死去啊！何才佢去台灣交，佢去香港交咪俾佢屌死去啊！事實朋友家我咧講到啊，你真係見得有啲哎呀，我食兩我去，我飯就出嚟啊，我食兩ăn lăng去，lăng咩嗌咩食兩，我冇食兩我做得去，自家講啊你有啲啊。我愛講嘢就其實講嘢啊！你頭先那邊來調我咩啫？多講講啊調嘢咩知啊？因為調嘢咩知啊？調時嘢咩冇辦法啊？我調嘢咩應該啊？你調我咩咪？哎呀，嘅田法家杯係掹糖超糖嚟啊！你看一杯啦，係掹糖超是啊貴嘛？你講你幾講話幾夾花隻雙臭唔該藝事話啊！你錢鋪搭冇啱命啊？唔該藝事啊！普通嘛喂，喐咪貴嘛？又買普通嗎？啊！你看你啊啦，你想炒啊？你假发在叫你全部答我啱命啊，都咪唔講嗌死。愛你對應錯啲，愛你對應錯啲，愛你冇嗌啲，愛你嗌講意思啲，愛你啲對應錯啲，愛你台灣嘅愛你對應錯啲啊！冇嗌啲，嗌因為嗌講嘅意思啊！我意思大家點芝麻食嘅老師啊！我意思啊，自家相炒到相炒咧，講一到講一，唔好比來比去啊！講嘅意思本嚟聽自己食嘅老師啊，啲我意思用話我咩講啊？看衰啊！因為我咪有我所謂賣兩隻都台灣吃啊，佢先做吃檔啊！我咁樣晒講啦，啲我所謂賣咧，佢咪有佢用兩隻賣啊！我所謂賣佢台灣吃先做吃啊，佢用兩隻賣嘅。係啊，我所謂都台灣吃啊！如果你用我講咧，咪點解講我所謂咯？咁樣係啊，所以咧，自家唔好變惡先咧，朋友家係講我要講威為特色，人家對唔錯咧，多原諒嘅，喊到我攞格緊喐咪啊，下年自家咧現實唔好相勢比啊，因你講我俾我識人哋比話，比埋我比個地方啊，
咧我比香港甲台灣咧，我上我香港兩班都好過台灣啊！咧我甲你講，我因為我用出用啊，然我咪講多講少，咪教你教佢咧。啊，咧都甲你講下，恁自家講位咧做講位冇俾你冇俾你俾啊！如果我啊咧心目中咧，我覺得香港咧，我個數吉啊！咧你冇講，兩班到你睇低我啊！我掹睇低你嘅好啊，你冇睇低我啊！咧我講唔係啊，我意思講你騙人啊，你冇帶我名啊！你騙人啊，你冇帶我名啊！佢頭先呢邊你講啊，佢講啊，我佢夾花姐相處唔關我事嘛，兩班唔關我事。你冚花姐啊，一現你嘅布里斯甲香港合作啊，你講我家3月冇好出聲啊。第一啦，第二咧，你本人道念女西藝求我白啊，過嚟第三咧，你講春園輝咪有？你講唔關我事，頭先開入會有就係跳。頭先佢有李恩唱下，我睇下。嗱，春園灰褸嘅條女，春園灰褸嘅頭女同5條咱嘅冚花地車間熱晒2條啊，熱晒2條本春園灰間過嚟到頭嚟咧，你5條咧千副花地記啊！你問我做咩？你看你騙花地女你被小你嘛嘛你呐要做鏡冇啊，喐埋普通嘛貴嘛掉嘢咩啊？掉嘢咩知啊？喐埋佢頭先前問我掉嘢咩了啊？我先掉嘢咩喐埋你騙花地女啊？你看哪啦？你花地講嘢啊？我講嘢咩？你冇騙花地女，花地唔用講嘢，佢冇你冇聽我花地講嘢hắn ai tiểu nga mấy như tiểu nga mấy mà ngay xin tiểu nhà mấy đi cái thầu xin lớp nói còn tiểu nga mấy ngay xin tiểu nhà mấy nhưng mà tiểu nhà mấy chi được bắt hết ngay xin tiểu nhà mấy như lớp nói còn tiểu nga mấy ngay xin tiểu nhà mấy nhưng mà tiểu nhà mấy chi nhà mấy còn là giặt giang hồn nhà đi phiền như là lưới tài nga miệng sang phiền phát chế lưới mày nga miệng sang
嗱，好心做壞事啊！因為呢家村員會撈嘅人喐咪頭來頭唔跳去先當個數你話，過嚟呢叫做大田搬花姐，叫花姐叫村員會撈係頭數會話叫去先當個數你話啊，過嚟花姐講叫花姐設家3年夾女夾錢啊，意思夾女啊啲搬村員會去個數你話去先當叫熱殺搬嘅兩條啊。過嚟啲花姐講起記得佢講花姐係12叫佢講啊，到頭嚟啲搣嚟搣去啲呢兩條佢冇辦法淨啊，梗係騙女啊，係騙賊啊騙妖噶啊！你自己隻兩班都係班盡嘅，呢一次叫清白啊咩啊，唔係騙人啊，就邊二區就自己隻揼幾記，啊到頭嚟都係花姐記超啊，你係騙嘅女啊，係中意記女啊！啊！你講佢3、2人記女冇記你萬人啊！見到落隔你做朋友啊，熱戀人多啊，但係見下多啊，就呢叫啊，你3、2人記女話用記落冇萬人啊，你咪意思啊？3、2人啊，你喊記嚟，你叫佢你喊記嚟啊！你見到落隔你做朋友啊，你啲啊，聽你講啊，冇相干熱戀人多啊！啊，多講盡肯講向威啊！啊，你話到你腰都知啊，嗌都實恩啊！啊，你呢3啦年啊，喐埋嗌隔你講啊，問隔你玩啊！睇蝕啊，講富該唔可以講啊！嗌問撈你玩落去啊！啲คนนี้結時你啊，啲係結時嗌啊！但邊嗌隔你講啦，你可能結時嗌啦嚇！嗌問撈你玩落去啊！你望得到哦係哦，嗌咪聽你哦係啊，嗌咪聽你啊，喊前媽佢講啊！啊一句嘛佢講啊！哎呀，你咩半年掉？哎個過嚟佢講啊，啱咩半年掉過嚟係咪唔係哦？叫嗌夾花仔東西講你咪事啊！你大啱命唔講係事啊！一句嘛睇你喊人道念聲嘅求別唔講係事啊！普通話喐咪句嘛啊！你咩半年掉啊？你咩半年掉啊？掉你咩知啊？喐咪。嗱，要聽到啊，呢些叫揾笨啊，因為香港人講揾笨啊。佢講佢每本嘅字咪啲腰夾花仔頭褲球頭嘅現你阿哥姐褲球，你買兩班頭喐埋啊！你片落花仔，你片落嗌到上面喐埋ơi，喐埋，你時日晚喐埋，你買兩班頭啊！啊，你片嚟晒，喂！出嚟啊！喐埋，你求啲雙眼咧咪對戰啊！一面一對戰嚟威下，你講唔係搬一字咪啲你記女搬下春人飛，含花姐揼花姐去記，過嚟呢一講幾版花姐咧，要夾花姐頭嘅現你阿哥阿姐戶口嚇頭嘅嚟個領，跟一乾一隻未喐啲度嚇，咪啲你叫花姐去記咧，阿嗱生就講7講8啊，到講就你看見下教女要扮拿花姐冇緊，啊咪啲你叫記記話。啊！呢係普通話冇，嗌萬二貴碼普通話為碼3啦2冇啊，為萬二3啦冇啊！你騙到香港阿姐女啊，掉嗌應該萬二，比如話嗌夾香港阿姐咧同熱條件啊，嗌夾花姐同條件啊，你而家唔係同阿花姐同條件，因為你吹啊，為你吹台灣hết啊，你騙到香港阿姐女，或點樣你騙到呃半田人啊計女啊，你啲啊。本香港阿姐女，你喐咪騙到嘅女，嗌應該萬二啊！加上你答冇啱命啊，呢啲啊，你要答冇啱命啊，掹報超本二堂事啊，你啊嗌應該萬二啊，當咪唔應該萬二，
你騙我啱同鄉嘅女啊，你談是同鄉啊，因為我同夾花姐同熱咋香港hết啊。但係如果你騙留花姐咧，台灣hết咧，我都唔騙冇騙萬二，但係我都可以萬二，你答我啱名字啊。你啊更何況香港花姐係香港人啊，我車家都香港人啊，你騙我香港仔女啊，你啊貴嘛睇普通嘛，你按咁嘛我到盡嘛我啊，你咪少啲咩？你嘛我你咪少啲啊？啊！你咪本人少人啊，本人少你點知啊？啊！你咪講咩？你騙花姐騙到超，你識騙佢嘛？你冇得到花姐本你騙啊？你騙唔到我到啥啊？你講花姐問你到咪記？你講你驚一字咪啲間，你喐咪間？你夾花姐講你驚一字咪兄弟字咪啲，你記女本傳完灰間，過嚟花姐問你係咪記間？你班嗌女用班啊，花姐跟用問嘢，過嚟你喊花姐記嘅人你阿哥阿姐哋嘅領本嘢啊，你記班記啊，當咪你咪驚一字咪啲啦，你講咗班以前你做，人家講咗你兩班講千對五就好啊，你又千對八，人家講埋千對五就好啊，意思你講咩對五度求字啊，對五度一再啊，先對五度再講咩啊？你上係騙幾就騙幾嘛？佢嗱跌嚟跌去，你看要幾有冇噶？要本佢騙去啊！嗰個花姐記咗六條係7條本全元灰啊！花姐去記啊，二三年記本嚟講3-4年半間，佢嗱跌盡啦，花姐記超價女啊！但係俾佢夾全元灰商創意啲舊本講啊，叫嗌兜晒半夜女啊，嗌兜晒半夜女啊，二班一支毛本記啊！你喐咪對一支毛本全元灰啊！你記位淡白啦，別晒講嘅唔係女對芝毛啊，芝毛對又很未痛啊，呢一位應該係講嘢啊，你含淡白啦講嘢啊，你對你芝毛本全元灰啊，你嘛不你按強埋命生佢想咪有春月淡白啦粒咧花姐度雙嘅粒嘛，花姐度大田本叫啊，佢度雙家淡白啦粒啦，3隻田花都加落去啊。因為花姐唔會傷淡白啦，咧佢講佢嬲佢啊，唔係傷5度係唔會傷啊。咁呢講啦，講上次講佢夾春元飛雙丑咧，花姐就傷鬱妹粒啊，定係大田搬鬱妹咧，大家試仗啊。你見花姐大田搬鬱妹大試仗啊咧，到淡白啦粒咧到鬱妹傷嘅粒啊，到因為春元飛搬計咪39條啊。過嚟春月鬱妹花姐講傷5度淡白啦，粒結唔係傷5度，係結唔係傷佢咁講啊，因為佢嬲嘅淡白啦你淡白啦燙定都好唔怕，你燙定都唔怕，花姐唔係傷5度一粒係唔係傷佢唔係傷一粒佢講佢嬲你因為你冇熱佢真講威長騙佢你騙出樣佢唔係花姐咁講佢唔係傷一粒你唔係傷5度係唔係傷你兩公婆唔啲少啲hắn點大田記上本嘅含記2米水米2米加結唔係2米你就nước đỏ花姐你ăn hành本人類ngay含2米水米份你唔係2米你就將啲東西你就拿嚟出氣你變嚟熱格出氣袋你淡白啦出氣袋你就馬東馬西用作花姐嚟嘛你咁冇嘅東西你又講到去因為當咪花姐唔係2米水半等係花姐唔係撈佢9斤嘅水嘅份佢拔佢裝嗰啲東西佢捽超落去花姐嗰度佢上係出氣作花姐嚟出氣你啲朋友嘅意思花姐你練到女香港喺度就咪啱你多兩米2米加下熱條2條你都唔明多浪意思佢安苦叫老婆都話花姐叫而家隔1米分嘛用挨花姐都唔係隔幾米所以佢拔乜計佢度捽花姐嘅度氣啲人咪講咧係冇嗌講開度講啲係講嗌咪講咧嗌要熱開粒嗌要用講咧攞人家講安重產啲人喺度講超落去所以咧你鬱咪以為少啲嘛你咪你夾花姐之後你根本你冇打算辦你係騙花姐幾類姜幾騙佢所以你做人你要陰德冇你冇本事記咧你都冇鬥當本花姐計沙全元灰過嚟見到春元拉妹春元灰大田搬花姐頭呢鬱咪到5地，車計同3-4幾呢鬱咪到地，過後加春元灰跌嚟跌去夾花姐之後呢間鬱咪到5地，過嚟之後呢之後去到之後32條，之後32條鬱熱佢2-3花姐到夾春元灰相炒，鬱咪到
都花姐都唔係想淡白啦，咧叫做喐冇大家未成日本喐冇叫做肥料啊，呢啲嗰啲叫咪嗬，嗰啲叫市醬啊呢，到3隻田化咧，到2隻人講威啊，即係用人類啊，呢啲有朋友間，事實佢都落油毒啊，呢油毒嚟簽啊，突然間下呢個簽當係本意看啊。點啊？因為花姐唔係想加蛋白咧，話我們佢當咪以為唔係想去嗱，佢講係唔係想下咪佢講啊，因為佢嬲佢講俾安花室花姐夾佢講啊，花室講俾叫佢嬲佢唔係佢講俾啊，所以佢含佢想嘅咧，佢唔係佢連用含喐咪打肥料咧，都用篤錢嚟講本人聽啊，意思佢兩班人傳完飛兩班嬲佢頭女咧加用去啊，花姐夾佢講啊。過嚟咧，見下我咪講啊，你喐咪咧，你做人安排到咪啊？你冇本事本傳完飛嘅你頭間，你冇本事本，你都講你冇啊，你冇掉當本花仔，你講3年期到3年期話，到咪跌就你含花仔單晒去期咧，你做人安排到咪？你話你安排安強啊你話你安叻安本事啊你做人快啊，你啲叫快心術啊啲看一面水都啲你都咩熱責好人啊？你快心術行心事你呐，唔係熱責善良啊你呐，你搶騙人嚟女啊，過嚟花姐根本佢騙你了後騙你了，幾格傳完非想炒你啲肉梅老闆講，叫幾多3本幾女話你講你都3本幾女不定你肉梅要本你肉梅本傳完非女咩？你一目的又為你幾女本傳完非你乃不出嚟本人看，你先係講你都3本幾女啊？你係出拿花姐嘅時撥嚟做面皮買起上嚟前後睇緊，嗌到3本嘢咧，不定你喐咪要本，家傳完非咪問你叫到拿係你打叫到打落青老婆叫用你本你你幾時本你家女錢付花姐本所以你都拿花姐面皮做時撥你本但你都冇本嘢咧，當咪你講你到3本嘢咧，嗌到3本嘢咧你咪笑你嘛，你要本傳完非你咪，你叻人嚟講你幾時叫你本傳完非生冇面你冇攞落花姐唔係失意啲嗌看落花姐本鄉人本嗌你香港嘅人你唔冇本嘢騙到答你冇攞到你喐妹咧，安強講威你買幾百嘅人當然強講威啦，你買500嘅人你當然強講威你買幾百買間嘅人做普通做間嘅人當然你強講威強扣蘿蔔女人嘢睇翻啥買你500嘅人nhà mấy ông hồ nhì hắn lại tiểu sang ngày đó kêu ngày mổ mà kia mổ xe kia tao mấy mổ mà nhì như tao mấy mổ mà nhì mình nhì mày xa xin tao mấy mổ mà nhì mới nặng ngắm miệng phiền phá trời lui ngày yên coi mà nhì chồng nhì mổ nặng ngắm miệng phiền phá trời lui ra ngày mà nhì thổ sinh mà ngày đó ngày điểm bên nhì mà hắn còn mà ngày tiểu nhà mấy đó nhì chính cho tiểu nhà mấy我粒錢付到香港這看我粒我近意講噴點知嘛？我萬以前付腰我冇加撳威你花姐兩賓講兩賓講出去你以為少啲嘛？你講我腰咪後邊你講我乜嘢？我50片人你只要我女本人片你我本人片女片17萬香港女我算超你又冇講片朋友間，你講你腰我今年本嘅，腰係真係本人片。我本人片係17萬香港女人你女900條你算咯900條差唔多300人條你係羅斯間你講你1000計2條5條10條20條加埋幾百條你按咁講我本人講特別你咧傳人飛咯你頭2條你行花姐去見佢到工場嚟看西藝都講藝兩班都話喐5啲馬嘅人多你咪多浪你咪多浪你睇落去首先我開入會係呢
嗱，因為幾格蛋白啦，講一幾要搬女全員灰啊，所以蛋白啦咪要些人來下，叫人花仔幾講啊，交全員灰係女30條啲啊，幾講明二單3半超幾講啊，啱喐妹仔又要搬，叫啱妹仔又要搬幾講啊。你蛋白啦，要講啊，你記唔有嗌要聽到佢講啊，叫人花姐佢講啊，你冇講加30條，你單3搬全員灰佢講啊，叫人啱喐妹仔又要搬，叫人啱妹仔又要搬佢講啊，啊，所以而家跟喐妹啊，啲賣嘅名聲啊，啲賣嘅名聲啊，喺蛋白啦面前講佢要搬全員灰女啊，啊，你搬一支白毛啊全員灰啊，啊，你喐妹對支白毛搬全員灰係啊，你講你搬全員灰女，啊，俾你搬幾女？啊，你對你支幣冇搬一全員灰係喐妹啊，嚇貴嘛太普通嘛？你對你支幣冇搬全員灰啊？你隔蛋白啦講要搬全員灰女，蛋白啦未甩人嚟前些啊？幾日前講翻啫，佢講啊，你講假如你搬超啊，佢講30條，佢講啊，佢講33人搬嚟，佢講啊33人搬啊。啊，cái YouTube này mấy giờ phân tả trò này con à, cái còn ngắn nhục mười chế mấy giờ搬hà, ngắn mười chế mấy giờ搬hà, cái còn như 33人搬啊，全員灰啊，你冇講你單啥搬超，cái còn à cái nào phát chế càng ai講佢單啥搬超啊，你nhục mười係咪名聲啊，嚇咪少啲嘛，普通嘛，điều gì nhà mấy搬nhân điều, thổ sinh kia là mình nói điều nhà mấy đâu à, nhà mấy tao mày như vậy điều nhà mấy làm gì? Nhà mấy chỉ là ngã lại水磨咪個臭ngã嚟去，冇臭ngã老公就全掉晒啊！我老公講係臭ngã嚟講乜事？我開埋呢條片啦，片用係咪臭？因為ngã嚟圖書所做，ngã嚟手切點去出門係喎。我落次熱啲嘛嘅，我老公啊，佢講係臭嘅嚟水磨啊。cái tiểu ngán mấy như vậy à rồi phải nhiều ca hả cái sầu riêng là tiểu ngán mấy rồi hả như bạn mình đi sầu riêng cái tiểu ngán mấy tao mày như thằng đầu花姐講啊，家花姐講啊，蛋白啦，你做何來啊？因為只肯錢到美國嚟用啊，但係家蛋白啦，呢講花姐照嘅，咪家是未知喎朋友，嘅意思啊，你啊含蛋白啦，你啊，你做何來啊？因為只肯細下啊，到美國嚟用啊，家係照你咩？啊，要知你做何來啊？冇騙人，冇講花實妹，簽到公位做，因為只肯按射行按到美國用，但係講花姐照嘅妹，要同按到咧，嗱朋友家按到嘅東西要同花姐照嘅妹啊，所以而家蛋白啦，所以蛋白啦，即加鹽加醋啊，而家朋友家加鹽加醋啊，下次啦，呀，加鹽加醋啊，加冇人冇隻位嘅全加落去啊，所以蛋白啦，你先按快先乾完之後。你睇下先。嗱，要聽到啊！朋友間要聽到啊！佢呢番仔家己配嚟美女10條啦，佢要講個長水輪對雪啊，又夾10條啊，要聽到啊！要聽到啊！啊，你係咪要嘅啊？你聽。要聽到啊！你蛋白啦，喺你片花地裏，你睇嗱佢，我都話啦，肉麥蛋白啦。同埋加咪有青，佢3色用片花仔女話，佢肯講話花仔叫你夾苗下料啊，下年要啲佢講話，叫你夾苗下料，下年要啲佢話花仔都話，一係潘面片。
佢甲花姐講啊，因為佢配嚟米女有10條啊，你朋友講，佢刀工盡咧講花姐聽啊，加淡白啦啊，佢明路用咩東西嚟騙花姐女啊？佢刀工盡咧甲花姐講啊，佢講加埋水兩對甲玻璃絲攔路啊，意思佢派米嗰陣時咧，水兩對甲玻璃絲攔路。意思係做本啲玻璃絲加數量對色啊，做飯本其實意思係出燒啊啲，意思係含鹽做飯長啲數量對甲啲買玻璃絲色啊，見嗱啲東西嚟騙花姐女啊，特別騙唔到。過嚟花姐咧就大田本間玉梅啊，間玉梅含花姐講葉無才嘅花姐間冇人啊，佢講啊，人玉梅含花姐無才嘅淡白啦，意思佢講賣嘅上先葉無人嘅冇搭手機，加佢便宜啊花姐佢講啊。因為玉梅咧，比如淡白啦，被騙到花姐女夾10條間被騙到間，係啊，玉梅是唔曉得到啊，佢熱身得唔到啊，因為淡白啦騙到係淡白啦，騙到係幾啊年啲，佢唔係講，玉梅嗌騙到花姐夾10條嗌半到2唔曉，但比青咧騙到花姐女咧，夾玉梅2、3咧百幾啊，呢啲朋友噶，青騙到花姐女咧，佢肯定夾玉梅2、3半啊。變到青間玉梅介紹本花姐花姐佢介紹本青間青跌嚟跌去騙花姐女咧騙夾8條間，你碌落玉梅啲佢2、3度光夾嘛啲玉梅煎啊，朋友家佢煎啊，翻泡面啊，佢咧騙人嚟女咧，人家講實現咧冇血嚟啊，人家講佢玉梅咧佢實現咧冇出血嚟啊。長經半日咧，係講係花姐咧都唔曉對付佢，出係2度嗌啊！嗌個2度3講，長間玉梅用咧，佢出係2度嗌啊！佢到時了啊，朋友家實時冇生啊，因而啲佢出係2度嗌啊！你又從啲玉梅啊，佢出係2度嗌，因為佢啲安煎啊，佢唔敢登上嚟騙花姐女，因為佢講到咧，佢台灣間叫做有名義嘅人啊！佢安人出嚟拋頭露面咧，安當然説佢咧，佢騙花姐女佢唔敢啊！佢咩講？佢唔敢，佢敢，特別唔敢，佢登上來騙啊！佢就含鹽啊咧，佢就騙，佢含鹽來騙啊！咧佢含青去騙，佢含青來騙緊，佢哋嘅人有3隻，像比如見青咪騙花姐30條間，都記起青哋嘅人，下一次青咪騙花姐30條咧，都記起玉梅哋嘅人，特別呢隻哋嘅人推薦你啊！然後做咪為玉梅熱眼盡心咧，其實看青騙花姐女騙咗幾多啊？啲佢盡去測緊銀行嘅女啊，我個有啥講啊？啲佢2、3咧，朋友講，人家講咧，呢個嗌咧都係估下，賣沙最低咧，個天咧最低啊，啲佢2班做生意啊，啲個天嘅個度行最低啊，啲咧我跟你講啊，你玉梅咧有時講到最尾啦。淡白啦騙花姐女，你講含佢冇大小嘅，冇大小嘅花姐佢講根冇嘅，佢騙你花姐。青騙花姐女佢就點點嘛，花姐佢講冇大小嘅，青講本佢向埋個2月3月佢講加玻璃絲先寄到香港佢講因為佢上交去玻璃絲攤而家青時不很細長喺等草金因為香港嘅玻璃，因為你玻璃絲要跟香港合作咩？你到你個青合作騙個女啊，騙花姐女啊，冇啥諗乜你個青用啥合作騙花姐女啊？咁講嘢，買你分頭去啊，頭先開入去嗬，你就係呢句話就最對啦。玉梅你聽到花姐講嘛？春人飛緊你頭女咧，你冇本事咧，我本你1條2條愛冇，唔係到好了嘛？冇抽煙機啊！呢句為花姐講都對。玉梅，你聽我花姐講嘢你冇本事搬按多咧，冇抽煙搬冇抽煙機你搬1條就1條，2條就2條，你們春飛你愛冇我搬你1條或者搬你2條你冇抽搬冇抽花姐去機你花姐講你幾位最對嘅啦，你見唔曉人嘢根本花姐唔係人嘢你含春元輝夾花姐頭女頭30萬條花姐唔曉人嘢因為你話
咩啊？花姐頭先講你幾位咪最對啊！你冇本事搬啦，你隔串完飛講係冇本事搬嚇，一係嗌搬你熱跳係冇，涼跳係冇啊！呢度冇跳花姐搬啊！你啲啊啲花姐講係咪跟對啊？呢度花姐講咪跟對係冇啦？你要搬要搬啊，冇搬要冇跳人搬啊，冇跳人記啊！要聽到啊！佢含一退班嘅警察帶超嚟香港啊，喐埋啊！花姐含一退班嘅玻璃士帶超嚟香港啊，睇下隔鏈。啊！要聽到啊！含一退班嘅警察帶超嚟香港啊，花姐嗌搬邵志公嘢，花姐香港嘅嘢。啊！到年含一帶人道嚟香港啊！喐埋要聽到花姐含一帶人道嚟香港啊！anh mang hồn佢做翻轉頭佢話佢睇翻嘅政府今日賠女啊，意思嗌講佢咧，佢含佢睇翻嘅政府睇翻嘅玻璃士，佢去報玻璃士啊，嘅意思啊嗌講佢啊，含嗌賠女啊，你先賠嗌啊，你咩人道點先嗌求我俾你先賠嗌女嗱，點知嘛？啊，你兩姊妹點知啊？識落事太多啊，你兩姊妹識太多啊。啲啊，你破費嗌肯調翻轉頭嗌賠一名義啊，你先賠一名義啊，啲啊。你先破費嗌你買用女買嘢嚟再講破費嗌啊！你啲啊，你用女啊啲買嘢啊啲嚟破費嗌啊！啲啊，嗌肯嗌講盡去啊！啲啊嗌多講盡講嘢啊！見我啊，佢咪有去，佢家本人嗌講佢家，佢到就去睇翻暗殺話佢講話佢兩姊妹去問國家咪有意思問國家警察啊！意思嗌講佢啊啲兩班配女話啊！兩班人賠女話意思嗌講費嘅話，兩班人賠女話，你講嗌講費，你兩班賠女，你含人道點先嗌求我俾加兩班賠女嗱啊！你含人道點破費嗌先嗱，兩班賠女嗱，所以你兩姊妹識唔啲少呢話，因為你兩姊妹都揾唔啲少呢啊，面皮潘啊潘面皮啊啊！你就你每本人講你先冇講嗌話。你啲啊，你要咩用啊？咩用咩用啊？你有啲少啲嗌咩啲少啲嚇？加上你拿女嚟買嘢嚟破費嗌慳個題材啊！你又嗌嘛？你係嗌用啱最慢嘢啊？因為你應該搬嗌嘛，你先講嗌啊！你話到剛才嘅係嗌賠幾女話講嗌咩講費幾多話少呢度幾多話啊？你先賠啱名義啊！你唔知多少賠嚟賠啱名義啊！你隔人道點樣晒？你啊嗌幾時看我俾本人道點看啊？嗌其實行啊，支擺本家人道點看啊？你本女其實嗌求我笨你少呢度嗌啊？又你配啱名義差唔多，又貴馬太普通嘛？啊，有咩本嗌掉有咩豬啊？喐埋掉有咩豬啊？按咁講掉啱咩？啊？以為少呢冇你掉啱咩？以為少呢冇啊？嗱，你聽我花姐講啊，佢含一人道點帶埋嚟香港啊，啊，你先嚟過藝啊啲啊，啊，你帶埋人道點嚟啊啲，喐埋帶人道點嚟香港過藝啊，花姐教你啊。你喐埋啊，你請話花仔，請話妹仔，搬嚟人道點，西藝求我俾啦，係你先做錯業冇先係咩？你先西藝啊，啊，咁咪啲就多係你講嘅西藝你啦，係你先，我而家你問你啊，你講嘅，你係咪得諗電影？你搬要。
嗱，但白啦，一趟豆花姐講你攞佢頭裏燒鐵啊，為少啲咩？嚇你講落係片，你講落係片到咪？啊，你講落係片到咪？你根本都唔敢人家落係片啊！啊，佢聽到落係片，見嗱前到香港啊，姐睇翻啊，姐搬佢女咧，佢前唔敢人咯，前講緊落係片啊，你講落係片到咪？啊，落係片到咪？試試有搬嘢講，落係片到咪？為搬嘢講，你講幾有咪？啊，佢見嗱可能落係片前到香港睇翻啊，姐隔幾好啦，哇，佢超講，你到香港啊，姐小心啊，落係片出嚟騙人女啊！挨搬幾片啊！啲都甘應該講甘心搬幾片啊！因為落係片啊啲都很要 N 啊！佢比喻講啊，佢咪騙人啊！女啊，佢冇創意啊，萬人掉嘢咩啊！佢啲嘢就 N 二啊，咁長人啊，唔係創意樣啊啲冇意嘅話，啲啊，像一啖白啦，啲雪嚟人啊，呢種啊人呢跌跌就係講廢人嚇，掉嘢咩壓罵嗌嚇，從一樣人啊啲唔應該啊！搬二女啊，我等於我事啊，搬二女又咪笑啊，從呢啲啊，你聽到花姐講啊，嚇花姐留翻講呢啲啊，分堂隔呢個都唔。嗱，你人哋搬落佢女咧，日呢拜咧，佢要大田搬花姐，加淡白啦啊，叫叫女搬家婆搬家頭家婆當係啦。事實咧，我要同人講，佢係度量付出去啊，家女啊，跟人家時散人家搬佢5條半燒鐵嚟女咧，佢係度量付出去啊。啊，過嚟結婚大田發價嘅都阿姐講，過嚟嘅都阿姐都冇搬佢玩場啊，冇搬到啊。啊！你淡白辣燒鐵啦，講時散人搬5條半咧，搬淡白辣燒鐵咧，都係你喐咪車位啊！你係貴嘛？睇話你淡白辣，你搬淡白辣掉咩？啊！你只擺可以淡白辣，要女冇女乾你喐咪事啊！你要何搬到你搬話你冇湊花仔係冇嗱？佢嗱花仔買幾多？佢講你今年人搬喎，啊！跟你乜拎到湊佢啊？見到大家你做朋友啊，俾面你啊！你啲毛跌下盡咧，你講佢今年人搬啊，或者你超話花仔生啦，係啊，你今人搬嚟冇嘛佢講，你咪湊佢講翻為今人搬啊，所以你湊話佢俾面你話，湊下冇搬到下，佢到拉唔落嘅啊花仔話，啊呀咩知啊，掉呀咩啊喐埋，掉呀咩知啊，掉時呀咩啊喐埋，你頭先甩埋你掉呀咩，嗌戰爭掉呀咩啊喐埋，掉呀咩知啊喐埋。嗱，普通嘛，喐埋貴嘛，睇下睇到嘛。春園灰又係二車話，白公山又要跳啊，燒鐵女人要跳，你又白海啊，啊，你知白海係咪？你成日搬計都見你嚟自然轉去，又搬佢掉用下，係啊，車話花姐搬到呢幾下呢，你轉去又白搬佢掉下，係啊，搬淡白啦掉下，喐埋又白搬佢掉下，你為人關心嘅要你冇你關你咪死，係啊，你又搬到你搬埋你車咪知白嘅乜嘢，啊，貴嘛跳。nhà mẹ tiểu nhà mẹ giúp mày tiểu nhà mẹ giúp mày tiểu nhà mẹ à như tiểu nhà mẹ tao mày à nhà mẹ mày là như mày à như mày nhà miệng sang phiền pha tề lui à ngay xin tiểu nhà mẹ giúp mày tiểu nhà mẹ chi à giúp mày tiểu nhà mẹ à đi như thằng pha tề講ya bạc công sang là như theo à春園灰又係như theo啊
過嚟一燒鐵女又二尺話，乜嘅都係二尺話，你支拜海啊，你點湊人幾女啊？你支拜海又係咩啊？啊，你又白海啊，你點湊花仔幾女度賣嘅乜嘢啊？掉嘢咩？喐咪掉嘢咩？掉嘢咩喐咪？嗱要聽到啊喐咪普通話啊，佢講話用淡白啦，用個時話啊，佢講用淡白啦，用個時話，你當咪用淡白啦，用個時啊，你用淡白啦，用個時你冇睇花仔半女啊，啲啊掉嘢咩喐咪，掉嘢咩豬啊喐咪，掉嘢咩喐咪，掉嘢咩啊，你用淡白啦，用個時咧你冇睇花仔機啊，當咪你睇花仔機女係乜嘢啊？掉嘢咩？掉嘢咩豬啊喐咪？啊，掉嘢咩豬啊？掉嘢咩豬啊？你掉嘢咩當咪啊？你冇本事本你冇抽煙啊？你啲啊，你冇抽煙加本女啊？啲啊，你講熱沙本叫你根本你冇記啊，你講花仔記啊？嗱我掉嘢咩啊喐咪？你冇本啊？你抽花仔記咧你冇記啊？就花仔記單晒係記啊？你講佢記你本淡白啦啊？啲你冇攞嗌啲都3名啊？啲啊，你冇記女啊？你渣講抽熱沙本2條啊？實際咧你2、3冇本啊？就係花仔單晒本啊淡白啦。我掉嘢咩啊喐咪，掉嘢咩豬啊喐咪，你冇啥難乜啊？你叫阿花仔記女，阿花仔講唔係記你出啦，邏輯嘅啊。你每年湊阿花仔記女本淡白啦咧，根本上咧你冇記啊。你夾花仔做朋友，你叫阿花仔記女本淡白啦，所以你咪講老公淡白啦到底啊？你實到花仔本淡白女本到時啊，你喊阿花仔用淡白啦用到時啊唔明意啊？你冇得同我生啊？啲啊，你意思你老公記啦，都喊花仔係記女本記啊？我掉嘢咩啊喐咪？我掉嘢咩豬啊？掉嘢咩啊喐咪？掉屎嘢咩啊喐咪？啊，你冇啥難乜啊？淡白啦爛書嚇，唔係做蛇，你用佢用到時啊！啊，朋友家睇中英聽定啊！你啊喐唔係講啊，淡白啦爛書唔係做蛇，佢用到時啊，喐唔係用淡白啦用到時啊！啊，今日咧你用到時間，到咪以為喊花仔記呢本淡白啦，你對湊花仔去記啊？啊！你掉嘢咩啊喐咪？掉嘢咩豬啊喐咪？掉嘢咩啊喐咪？掉嘢咩啊喐咪？掉嘢咩啊喐咪？啊！你咁咪湊花仔記，你講你用淡白啦，用我時應該你記本嚟啊，你記女本記啊？啊！你都咪喊阿花仔去記啊？你就講話就全強埋名聲話嚇，即係長家全員歡樣啊！冇本女要講嗌到啥本嘢女，嗌到啥本嘢女，今日你要搬全員歡女咩？交女咪錢付花仔搬下，啊！今日淡白啦，你講你用淡白啦，用我時，但係邊你湊女記女咧，你湊花仔記啊？啊！你花仔記你冇記啊？或者你講你用淡白啦，用我時你講嘅啫，但係記女到花仔記啊！我掉嘢咩啊喐咪？掉嘢咩豬啊喐咪？掉嘢咩啊？掉嘢咩豬啊喐咪？我掉嘢咩喐咪？掉嘢咩豬啊？花仔唔係記女你冇結花仔到咪？啊！我今日問嘢喐咪淡白啦，隔你掉嚟豬啊，到咪喐咪啊？花仔講唔係記女本淡白啦，你冷送波係淡白啊喐咪啊花仔啊淡白啦，不你掉嚟你隔淡白啦，掉嚟豬係喐咪嚇啊！你湊花仔記女本淡白啦，花仔講2-3年唔係記你冷送波嘅你一豬擺本淡白啦掉嚟你本淡白啦掉嚟，你豬擺到咪為淡白啦，冇你以為見喊花仔去記花仔講唔係記1年2年你出波係記
花姐講唔係見呢本淡白啦，超熱呢涼呢唔係見你超薄花姐啊，你到咪咪見冚花姐見呢本淡白啦，你支擺本淡白啦掉你喐咪，你支擺本淡白啦掉你喐咪，你咪按石淡白啦叫冚花姐見呢本淡白啦你支擺本淡白啦掉你係冇喐咪。我掉呀咩知啊喐咪，掉呀咩知啊喐咪，掉是呀咩冇辦法掉呀咩知啊喐咪。唔係，因為呢啲叫乜嘢啊？冷仔咪冷仔，花仔你。你係咪同本嚟㗎？用花仔嘅話，因為同本嚟㗎，就幾多係要啊嘛？啲幾時幫你？用就幾多係要，就呢排有幾多，係咪？我唔覺得佢哋捆托啲咧，咪講。喺同日曬同啲啊，仲多喺度捆落邊啊？同啲啲人叫喺度捆托啲咧，咪講。我原來幾多喺同啲幫喺做買同埋叫做幾乜解？總之有幾多係要，叫幾大講了。幾大喺度講本業㗎嘛？個業務啱啱做呢家叫佢做要佢㗎。呢個因為要咪見女啊，咪見呢本淡白啦，要講要殺機，唔好臭嗌。佢睇到唔係見啊，咪見呢個要做朋友咪意思緊到有咩唔係了，係咪幫人要？我掉nhà咩知啊，nhóc mày掉nhà咩知à mà như掉nhà咩mày như bà toàn như掉nhà mấy ngày sinh trang gì Hoa姐含於第一台灣嘅部時事嚟香港Hoa姐含於第一台灣嘅部時事嚟香港嘅聽到佢呢啲啦含花姐幾女本淡白啦佢含花姐幾女本淡白啦含夾呢嗱咧。佢唔係佢含，佢含梅仔佢喐梅含梅仔，炒花仔幾女本淡白啦，炒熱呢唔係幾涼呢，唔係幾深呢，幾少薄係花仔意思呢佢含梅仔喐梅含梅仔，炒花仔幾女本淡白啦，熱呢炒唔係幾涼呢，唔係幾深呢，幾少薄係啦，因為花仔唔係幾女本淡白啦，喐梅薄結嘅你支擺本淡白啦，掉你喐咪你咪石淡白啦你講你老公一淡白啦，到時間你用到時間到咪你咪含花姐幾女我掉呀咩支喐咪掉呀咩支喐咪普通話喐咪貴碼睇普通話騙出嘛騙花姐呢騙唔到不落結核生冇名自細嘢台灣本嘢係衰你台灣本嘢自衰你現你咪台灣喺度咧，本年喐咪自衰你自衰台灣係現你咪你得台灣仔香台灣仔台灣羅咪跟喐咪咧台灣喐咪咧，你都曬記得唔好撈佢做朋友，一名生為者記得佢賣豬肉你都唔好賣，因為佢被呃錢頭佢就被騙出人被騙人嚟女咧，佢都被呃錢頭，比如佢係熱根咧，佢少兩岸朋友間你買熱雞肉中肉啦，佢冇搬夠你搬少兩岸你佢夠小騙人啦，你啦不啲獵人相信唔過了佢被騙出騙錢頭叫到熱雞肉騙兩岸10雞肉就騙20岸佢就人家講佢賣叫雞肉佢就變咗10雞肉騙錢頭你有啥冇計買中肉同埋雞中肉超風我聽我朋友講佢豬肉賣5超，佢掉當本我朋友講便宜賣我朋友賣麵喺台灣喺度佢賣麵佢豬肉賣5超，佢掉當本我朋友講唔係佢講我便宜賣本有，我朋友講唔係因為當咪咧我朋友佢賣麵然後係講佢為賣一超風豬肉啦，加麵冇人去食下呢啲以為滅費嘅招牌你賣豬肉都賣到超風你今年愛今年隔年買你咪少啲冇你bảo là ngày tin nhá đồng si ngày mới còn nhỉ kim bố nhiệt nhỉ nhá đồng ngày xin xây nhỉ nhỉ đi所以nhiệt miền簡單nhưng mà còn ngày chuyện gì ngày xin con tổ âm định cao bay ngày ơi bao nhiêu kỳ sĩ bao nhiêu就kỳ sĩ bao nhiêu nhỉ兩字咪好叫呐nhỉ兩字咪台灣好叫了少啲嘢生冇名自細年嚇你講ngày你講ngày mai ngày trên sóng ngày bục khăn nhiệt thời giờ lý bục khăn như là你冇先呀ngày你冇做錯嘢做錯嘢係冇啦你識冇明言話你啲設家咧愛做你咧愛做手咪有先歸頭嘅人家先咪尊重你你做你咧打扮來咧人家少打扮起你唔時間你看一面實你冇半面ngày唔是有半面你你講嗌熱嗌講意你講嗌心嗌講意思講到時嗌咩係你講嘢就咪吹嘿
你唔係多當時約那約埋係淡白啦先係講你好啊，因為你本幾女啊騙花地女本幾啊，佢先講你好啊，你又唔係本幾女咪啊，佢樣樣講你普通話鬼嘛，淡白啦，佢樣樣新嘢鬼嘛普通話，咁你講啊，唔係時候你。為少啲嘛，潘面皮。對啊，打阿青老婆就但係只嘅打喐咪打到阿青老婆啊。mà nhúc mày yếu thằng đầu à nhí hà mà tiếng à Hong Kong à nhìn nghe cảnh sát sẽ xin nói Hong Kong à liên nhí hà mà tiếng à cái phong sơn kỳ tàu mang à hắn tần tần à nhí mong hồ mang à tiểu ngà mẹ à liên nhúc mày ơi nhí mang hồ sen mang à tiểu ngà mẹ à ngay hắn tần nhá li phong sơn à liên nhí còn hà mà tiếng nè nhìn nghe cảnh sát à sẽ xin nói Hong Kong câu ngay à nhí còn à呀ngay con nhí mày xì ngay mà pha chè ngay cả pha chè xong chào con nhí mày xì nhí thổ sen gắn nhung còn你講你夾花姐生成5個月時間，長期人喺問你啊，你夾幾位花姐講本藝聽啊？你講簽印你嘅警察咧，成線來香港告藝啊？佢人喺問你嗌夾花姐相湊個月咪時，你都曉講嗌夾花姐，你夾花姐相湊5個月時，長期人喺問你啊，嗌夾花姐個相湊啊，你都咪為含印你嘅警察成線來香港係告藝的話，你家嗌嗌個月咪時啊？啊，你係調嘢咩喐咪？à tiểu nhà mẹ nhúc mày tiểu nhà mẹ chi à nhúc mày ngay cả phát xong chào con gì mày xí nè à tao mày như vậy ta đi ngang sang xe thổ sinh như còn như cả phát sang xe 5 con ngày時間như con như hà tụi tập ngã miệng à tao mày 5 con ngày gì à như hà tập ngã miệng á nhớ mày tập ngã miệng hả cái 6 con ngày gì mà nhớ như phiền phát nó dùng như tập ngã miệng à
像我既然我未夾花姐雙草到咪你未含阿槍嚇印尼寫信來香港告我呐，啊你講我咪啊，我其實甲你要上社我問你啊，你到咪夾花姐講嘅樣係咩啊？啊我調嘢咩啊喐咪，調嘢咩知啊喐咪，啊你到咪未含阿槍簽印尼嘅警察寫信香港告我呐，啊我夾花姐雙草嗰你咪事呐，你打你我夾花姐雙草到咪呐，啊你曉講我。是係你先打你啱上世，定係我先打你啱上世啊？啊，調嘢咩係你調啱咩？我調嘢咩？你認知唔啲少呢樣嘢啊？啊，做嘢普通啦，退不按實啊，冇學騙了，冇女學騙了啊！你啊，含嘢先 Q 因為只就係賣學筆啊！你啊，冇學騙了，啊，反正冇女學邊嘢騙了，吞切了！你啊，你冇女啲，你含因為只嘅嘢先 Q 做普通啊！你啊。做普通嘅喐咪含一先 Q 嘅因為知啊，人女先做普通話呢啲啊，個掹甜女啊，即係整人騙出樣啊，前掹來嘅女啊咧，你含因為知嘅一先 Q 做普通賣學筆嘅啊，呢個我跟你講。啊。嗱，你阿聽甲阿花姐講嘅，甲你打電話去看嘅仔，我不能的話，你阿聽講嘅咩啊？佢裝杯佢博阿花姐咁冬天啊！你啲朋友講，你阿聽你甲花姐講，我要甲你扣錢啊！叫我去頭嘅仔看別曬，我萬年講埋曬撥仔啦，佢就裝呢杯咧嚟講本花姐聽啊！佢講我要甲你扣錢阿聽啊！你就阿聽啊，調嘅咩啊？佢喺阿花姐面前講廢我啊！啊！佢講我啊，家己頭嘅仔看的話，因為我別三萬人間講人家撥仔間落仔撥仔間，佢就將呢一杯嚟夾花姐講，佢講我要家己扣錢嘛，家己頭嘅仔看的話，我哋就冇嘅騙冇嘅上添，你按聽講位聽啊，你看你叫聽講位，佢夾花姐講啊，佢用我撈佢扣錢啊，我家己頭嘅仔嚟看的話。我都50年啊，聽係人係貴啊，你係花姐面前你就講廢我，我都50年係人係貴啊，你常講啊，你班人常講你呢，你講我甲你同日再看到佢甲花姐講話，我要甲伊打聽，你啲有朋友講，花姐甲我講啊，花姐甲我講啊。佢講咧聽講咧，我家己扣錢啊，我家己頭嘅仔看啊，你調嘢咩你啊啦，你調嘢咩啦，你就啦，不如看嘅上咧，你就你看佢講咩花式咩講就佢講我撈佢扣錢嘛，佢講話佢甲花姐講話我撈佢打電話話，佢講我頭嘅仔嚟看嘛，甲花姐講啊。你調嘅咩啊？你調嘢咩只有你常講花式杯啊！你講嘅杯，我都唔知你係錢係貴調嘢咩？你就啱杯就我講人撥仔後，你就講我夾撈你頭仔看，你看你調嘅咩啊？你冇啥啦嘛？你嗱熱線一片出講杯都冇幾真我都唔知你錢係貴唔是夾你打田都唔是你你咪講出嚟讓我發本花姐聽你係冇啥啦嘛？你嗱。你咧戰爭冇啥啦乜嘅你看你啦，你啲咧佢夾花姐講佢夾嘅老婆睡定跟多啦，你請緊你上邊跟請，你跟嘅老婆，佢兩公婆做戲佢講佢央細放出花姐你啲佢35條本嘅佢35條本嘅即係你條片花姐解釋嗌聽你就跟嘅老公請，你就跟請，你就跟嘅老婆。佢咪有佢醫印度佢夾花姐講你用圈叻到醫印度請打田嘅老婆或者嘅老婆打田俾請佢講佢用細放出佢喊花姐刀浪佢35條開刀意思用4年開刀意思通嘅道士拿嘅細放出來呢啲佢騙花姐女
你跟阿青，你煮白面你阿青干，你嘅老婆啊，你兩公婆用便宜嚟你要沙拉蜜冇啊？要沙拉蜜啊？佢夾翻隻講叫嗌話夾佢頭嘅仔看嘛，你看下啲。叫人用去俾佢咁講出，因為嗌別三萬人間，嗌講埋晒落仔啊，埋晒撥仔間，佢都講嗌頭嘅仔看啊話，一轉裝掉嘢咩啊？一係買講意先啊，掉嘢咩？而家問豬擺面啊，一禮拜人問成豬腳，買講嘢計條片先講呢先，你看佢講嗌，佢呢啲咧講印尼玻璃市甲香港合作，人道廉西嗌強河白，過嚟肯要咪有。很要咪有很要用係咪嗬？很要用啲咪喎，我生下咪唔記得啦話，你騰落去嗱，你嗌開邊二騰嗱啲，唔會講啦，開邊二騰。佢講嗌夾阿青夾花姐講嗌夾佢講鹹濕妹話，愛看嘅仔話講嗌愛撥眼靚咧，而看佢出田二責人道理嘛啲一破費嗌啊！田二責人道理破費嗌啊！阿青甲花姐講嗌甲佢講受教威意思嗌兩手大田花講受教威佢講嗌呢甲佢頭嘅仔看意思阿青甲花姐講嗌甲佢頭嘅仔女看過年嗌撥靚你看人咗來來去去唔係撥靚到頭仔看呢些破費人呢啲因為嗌別三萬人嗌都係講人撥靚咪有看仔撥仔看靚用緊講入去佢識做呢一嚟打呢類騙花姐你講嗌隔你講受教威嘅威會要溜到生嘛嗌隔你大田花生計田花咧要基本花姐嘛嗌到五點二時貴你要做啲古仔嚟騙花姐你看你係冇沙拉蜜嚟你咯你咪啲嘢見你同你講我即係有咩要跟你講佢夾花姐講緊特別嗌到52聽係人係貴你以為夾花姐講用威或啲你咧博花姐相信你個容易正女咧個容易騙嘅女佢講嗌夾佢大田花話嗌門花姐咪晒夾你講叫即刻正女人解講不啲聽夾佢講嗌掉嘢咩聽一冇沙拉蜜嚟你啦佢講春園會呢今年佢唔係講今年即係講計上次春園會本佢做咗案件嚟你啲朋友講講淡白啦羅坡計洞下邊呢度撥靚咧即係計下啲春園會咪搬牙青冚玻璃紙去鉗幾多案件嘅佢夾翻就講因為春園會那家係你大家羅坡啲過嚟咧過嚟春園會要夾花姐相炒因為嘅39條春園會要夾花姐相炒過嚟牙青咧到那家係你大到嘅老婆過嚟咧淡白啦咧到搬牙青搬落2條計搬熱淡白啦咧跟牙青搬落幾2條都係用花姐女搬嘅咧到炒因為牙青咧到喺動盪咧到隔間Johnny and Diane咧計講巴上嘅日麗仔咧講打通嘅咧Johnny and Diane到隔春雙家春園會叻啦到講淡白啦愛分鋪咧叫鵝白錢多水摸摸叫鵝白錢超風同埋叫鵝白錢多水摸摸叫基本嘅調理叫加Johnny and Diane話意思夾淡白啦愛老婆調資啲過嚟淡白啦咧計周算是計實青是搬落幾2條佢青咧到冚淡白啦愛分鋪咧到喺洞下邊咧到爛春園會因為春園會要講嘅老婆格加咪Johnny and Diane到要講嘅老婆青咧到搬嚟女搬嚟2條咧搬春園淡白啦2公婆搬落2條過嚟咧幾2、3雙粒咧春園會格Johnny and Diane雙粒咧到講淡白啦分鋪資幣摸摸了搬幾條嚟了大陸俾嚟講了樣樣咧過嚟家春園會咧到咩家咪有淡白啦到到咧到冷鬆咧到走氣就去洞下邊咧度咧到爛家春園會青咧到嘅老婆咧到搬家春園會係大類嘅老婆過嚟花姐女搬嘅片32條過嚟佢講緊喐妹咧普通馬貴馬容易台灣做普通做
當鬼樣講佢啦，嘅愛報銷啊，春運會㗎，咩春運會啊，請咧夾啊，喐咪到愛報銷㗎春運會咧，車樣啊越用越跌啊，幾到新搬兩條㗎，淡白啦兩公婆咧。過嚟幾多冚淡白啦，兩公婆喺洞喺下邊喺度攬家春園灰，聽到報警加警察就到嚟作家春園灰，因為春園灰咧猛要提熱呢暗經度出間，加玻璃時間冚嘅意思咧，你出了嚇，冇分飯啊意思啊，啲係熱人涼人啊咧，熱冇分飯啊，加春園灰到格家羅拜到雙臭咧，幾到馬家咪玻璃時咧。叫見馬家玻璃士咪啊，見馬家玻璃士係豬腳啊，眼睛麻痹啊，見嘛，過嚟家聽得到6度嘅聲咧，到交半家玻璃士啊，過嚟聽用起嘛，朋友家，你一撈人家用熱雜圈圖啊，你啲啊朋友，熱雜圈圖用啊，到半結鉗落暗根先用啊，轉完灰先用半聽隔喐咪涼晒滅落暗根啊，啲啊我跟你講啊。啲淡白啦，啲到做嘅提示句啊，呢啲有提示句啊，朋友家，老人家講咧做嘅當樣啊，咪啊梁斌講下，穿完灰落暗鏡咧，都係全靠淡白啦，兩公婆喺洞喺下邊啊，兩記，係唔會淡白啦，兩公婆穿完灰直落啊，啲啊唔會按中那樣講啦，佢依叫我嘅名叫未搬玻璃市作啊，因為佢愛落洞，一落鋪到去懶人嘅啊，啲啊佢愛落唔當樣啊，佢堅係懶人嘅撥緊人都樣係鉗家穿完灰樣啊。因為緊要講啦，因為快閃間，因為看粒看到你都晒用勤再出來啊！你最快即係喐妹夾淡嘅沙牙青啊！你後講到妹咧最快閃間係喐妹嘅牙青用晒，我咪講喺隔熱唔同喺講你啊！嘅根本嘅成件事做出咧都係你涼沙最快啊！你喐妹嘅牙青最快啊！上一次講家傳完飛啊，橫掂一難命熱跳啊！你後頭我朋友家廣東話講啊，啲設家難命熱跳唱緊喐妹命咧，你做能願你嗌做你傳飛熱命活命咧，你咧簽係嘅啊，咧實係嘅啊！我冇平嘢，我咩講快閃關，因為呢分判人踢快啊，按曉嘅閃關啊！春園飛嗌咩送你啊？春園飛係講妖困壓力咧，反正設家難命熱跳咧。練幾來陪葬都好啊，練緊喐妹來陪葬，是喺香港話講啊，啲啊戰一師弟啊，意思設家難命熱跳啊咧，而且係實時嘅咧，陪你戰師弟，而且熱雜乾脆裝2條屍啊，你係隔你講啊，春園飛，啲啊撈間喐妹來戰師弟都好啊，啲啊實係嘅下熱雜裝乾脆咧就裝2涼晒，強下生到強下時啊。熱柴米係嘅，米腐乾脆，你隔喐咪同熱雜乾脆米嘅啊！因為隔你講啊，因為喐咪你ăn phải你做嘢啦，冇啥難乜啊！但傳完飛都夠苦啊，又唔識用我嘢，你入幾片落片花仔咧，你何必啊做雜嘢啊？用片滅幾落暗鏡啊？滅幾抽橋雜嘢暗鏡啊？你ăn phải做雜嘢當咪分鋪，你睇翻黑人你最快先乾嘅啊！你多講盡嘢係滅藝啊！喺香港你滅藝度買藝門嘢。你五金人藝係藝五金人嘅，係藝五金人是藝乜嘢，都未為你乜藝啦。喺多講盡係嘛？聽見你成線來玻璃師，見你成線來香港，因為前咪落暗鏡啦。我掉嘢咩啊喐埋，掉嘢咩枝啊喐埋，掉嘢咩枝啊喐埋，掉嘢咩啊喐埋。你頭先甩去掉嘢咩？啱朋友記實，你一生基本藝堂啊。你為少啲嘛點知嘛？台灣交羅公交啊沙沙雞雞啊，交羅蘿蔔肯沙沙雞雞向前嘅啊，交羅家電子蘿蔔肯向前嘅啊，你話羅你安強安啥啊？愛滅藝都你安強，你滅藝到咪？事實咧，我跟你講啊，田話咧，我唔曉教啊。
因為我教到快速啊，你哋我家行手做啱嚟為要盡啦，我含啱嚟講我教好嚟，你我田飯咧教嘅生咧快速啊，快速全班講俾撇撇咁樣謝運過間，堂冇咪錢間係講慢慢咧，二堂度佢講啊。間喐咪留翻講花姐定機為香，花姐定間苗下量為香，佢香咪加3月佢冇好香佢講啊，你喐咪講係乜人喐咪你係你調眼咩？我調眼咩人喐咪？我夾花姐雙手嗰嘢咪死，你參加啱生食到咪？你就算你粒你講你夾花姐生食5個月時間，佢嗱係嗌5個月時定係2、5個月時，我調眼咩人喐咪？調眼咩豬人喐咪？調眼咩啊？眼咩本人調啊？你就算粒人嚟講啊，你用你夾花姐生食5個月時啊，見下我夾花姐解幫我上一次我夾花姐雙手軍演喐咪事，當咪以為講香現呢嘅玻璃市夾香港合作，你夾花姐講阿青講花姐，阿青講花姐，定機為香，定苗下量為香，香為加3月冇香，見下幾多熱鬧，幾多熱鬧，熱將用客人嚟問你調嘢咩喐咪，調嘢咩啊，調嘢咩豬啊喐咪？你係騙落花姐女啊？你係騙落嘅女啊？我要問題啊！玻璃師是哪位？調嘢咩喐咪？調嘢咩啊？青係調嘢咩啊？玻璃師是哪位？你按咁講，你夾花姐生食5個月時，你首先粒人嚟講，你夾花姐生食5個月時，你1個月時啊，你咪大眼命啊？你要大眼命啊？調嘢咩喐咪？調嘢咩姐喐咪？要大眼命啊？你講咩ăn強？你話到你台灣高蘿蔔ăn香啊？你ăn強，你ăn bồi啊？你台灣高蘿蔔你ăn強啊？調嘢咩？騙香港啊仔女生冇面你冇女冇本事啊？騙香港啊仔女做普通嘅喐咪含一妹子啊？你未喐咪啊？含一妹做普通嘅，含一先 Q 都做普通嘅喐咪？你含一先 Q 埋我白啊？做普通啊？含一妹子做普通啊？唔好騙花仔女啊？騙出嘛？鬼嘛普通嘛？調嘢咩豬啊喐咪？調嘢咩豬啊？調嘢咩豬啊喐咪？啱嘅。花姐定按苗下兩味香，花姐定咩香兩味香，香咪加3月嘅冇香，我今日出現用有嘅話交大波有嘅，嗌交大波有，嗌識啲你2、3月交大波有定幾味香，花姐定幾味香，苗下兩你2、3月交大波有，你2、3月交大波有，朋友加冇香啊，苗下兩本青格加沙咪喐咪咪嗌落暗鏡咯，車上加全員歡迎啊啲。nhúc mày ăn bình tạt ơi, nhúc mày ăn lì hỏi nhúc mày ăn tự nhiên kén ngay bị kén xíu ngay chỉnh chút nào phải nhau, ayo ngay bị chỉnh chút ngay chỉnh kén nhúc mày ngay bị kén xíu nhúc mày ăn hiu ngay ăn bưởi ăn khen ô, ấy bị ngạn hết. Nga hàm ngán lại cầu cái sang mùa ăn mang đi à? Nà lý đó nè, cái青跟夾花姐打肥了卡，花姐到4年了呢，到晚要做衫到做條胸圍，青打肥了卡本嘢打視像啊，朋友家，即係打嗰啲咩打視像，一見你講買打飛機嚇，
打飛機係咪樣講啊？花姐都4年了啊啦，花姐咧都4年了啊，青咧都打飛機啊，都花姐都那接嚟聽啊，花姐咧因為花姐打田本機咧，佢都唔會聽啊，花姐看到佢打本機咧，佢一定嚟徛嚟聽，因為佢講花姐聽佢愛扮佢女啊，打邊就根本亦冇扮女啊，啲啊。過嚟咧，花姐咧都幾度打飛機啊！花姐咪接嚟聽咯。佢講花姐作拍實嚟過單啊！呢啲啊，佢到那撩花姐講嘅咩啊？同埋花姐嘅無線咧，見咧人到你基本間喐冇可能。佢就講花姐撥靚啊！啲啊呢啲花姐罵佢叫你作隻後生子啊！嗌幫年二刀浪年二啊，夾8條花姐講夾8條，你要聽到朋友加嗌分開隔離你聽。嗌多浪年二你幫弊你講含嗌多浪二個嗌嚼你嗌嚼半二，根本熱咧你用你做隻後生字用講嗌，你講嗌撈你大錢咧，你夾緊喐咪講你花姐講出嚟位間，呀嗌分開隔離半二堂朋友間二多曬慢慢談嘅，慢慢談隔離咧開半二堂嘅。你欠到N 欠到仔啊！花姐講青欠到嘅 N 意思嗌多浪年嘅咪要夾 N 咯。你肯用破費講印度你揀大錢的話，你花姐話幾間？佢青咧愛曉佢青大田法本花姐間，花姐咧到4年了咧就作一條空個單拍實咧青到人上人到基本喐妹過嚟咧喐妹咧到基本淡白啦，佢兩曬咧都喺度笑呢家花姐唔啲佢借咧女咧唔係借係騙佢騙花姐女青緊喐妹騙花姐女間，騙到咧佢到人花姐上咧都講花姐撈佢大錢印度花姐印度青，佢想用破費印嘛？你有冇上難物嗌乜嘢？你冇聽花姐講借夾8條本嘅你都花姐講緊借夾8條緊，你都喊你聽隔鏈冇嗌開隔鏈本嘢聽咧朋友間開隔熱鏈，花姐講嗌借本嘢夾8條幾嗱到盡你講嗌印度你夾你大錢人你按冇上難物，花姐話佢冇上難物你聽下。你欠冇N欠冇仔花姐講青欠嘅 N 夾欠嘅仔，你做隻後生人你夾淡白啦講嗌撈你大錢你人嗌作家空為4心，即係個單拍實你基本淡白啦要基本咪基本喐咪要基本淡白啦即係用現嚟小啲花姐你啲你家真正那心多浪你你啲根本的你青咧。你騙花姐女你到光盡講花姐印度你的話夾你大錢的話你按冇上來睇個片嚟，從今日用西出現你要面上呢一次要上6等你未騙你啦你啲你啲花姐2班麻嘅講做人啲唔冇用愛上設計後代意思設計子孫子實然後人家多浪年你咧多講盡你樣講嘅花姐今下啲花姐啲多浪年佢多講盡講廢花姐青青花姐講你愛上到下年啲你後代後代係咪意思青係細貨嘅細貨咪嘅孫咯嘅孫嘅實咯你花姐照你因呢台咧自5度你下一台分鐘你本花姐照到
呀，人家多兩年你到工盡用講費人啊，你都講理啊，你朋友家，花姐夾白條本嘅，你冇聽花姐講夾白條本嘅啊，呀，你都以為咧唔係講冇嘅，像你聽係冇啊，你咪就出嚟嘛，嗌呢邊一上係用啦係去攀你啊，你咪就出嚟。你喐咪你肯撳嘛？我調眼咩？頭先叻人你調眼咩？我調眼咩啊？喐咪調眼咩知啊？我夾花姐商籌你講簽建呢玻璃市夾香港合作我調眼咩啊？喐咪我夾花姐商籌關你咪事我調眼咩啊？喐咪調眼咩知啊？喐咪。嗱，呢趟就花姐落班講嘅，一下打電話咧都愛開肥料卡啊。其實滅花姐滅衰嘢咧，意思呢一東西咧可能係跟喐唔交話聽啊。一下打電話咧都愛肥料卡啊，意思愛飛機啊。佢打電話搬花姐咧，一下打電咧都愛飛機啊，聽啊。聽打電話搬花姐咧叫做愛飛機啊，佢飛機咪意思咧，佢識看花姐朋友家有時花姐了，佢第一咧佢要隨時我明白了，第二咧佢做工作按學嘅面廠度水電，聽識作咧機會咧人嘅上咧人嚟咧都講佢啊，撥緊靚啊，撥豬擺撥我別啊，搬佢看下啦，呢我明白啊，因為咧我做人咧朋友家我看按多嘅東西咧，我啲咧一細節聽咧根本上佢係曉花姐啊，佢當咪為打電話一定要打肥料卡咧，佢一定係困面咧。有時花姐跟做工，佢跟四番忙是按用力啊！啲朋友家有時有擔抬用啲，佢行來行去熱喊得啱。佢做工作咧，佢細力量咧，識部分細力量，佢多數都面廠度bằng定啊。比如你聽打電話本花姐啊，佢係上定面廠間要講佢不落效，要係因有嘢呢東西應時問嗌啲啊，嗌寬面啊，一朋友家嗌寬面聽係計唔中計咪有計肥心肝啊。當咪你打電話花姐一定要開鏡頭咧愛看就花姐面咧，意識人嘅上話，人道咧見到基本喐咪按殺到西花姐啊嚟曉聽啊。呢識叫我應該黃斌講下黃撥花姐啊。花姐佢四番門咧朋友家花姐咧佢喺大家樂四番門咧，之前學人哋啲佢用行來行去熱到咪咧用去搬家噴門家是按應該講按用力啊，佢賺到嚟做工變工賺到木卡間，佢成力量出部分咧熱先到因嚟啊，因揼應該講咪遠嚟啊，呢啲朋友家按上外咪啦，按上外前面廠水電嚟啊，聽咧都撞我佢咧面廠度水電嚟學到咧，佢未水電咯，聽出愛人嘅上講花姐薄路曉了啊，嗌寬面你聽嘅現人啊，你嗌寬面啊，要聽嗌寬面你啊，你做人咧你很有苦啊，聽你黃撥花姐講花姐引導你到咧家你很有好苦啊，聽。像頭先花姐照你咧，係講你好彩咧都照唔到你，係你冇彩你搬花姐照到咧，你去到你自信自實啊。跟你講啦，聽你做責任冇人費啊。你騙家女你騙家女計家女不你計到，你都學邊個人啊？要講人家曉了，引導你了，撥家你可能你幾多冇三萬你幾多冇三萬嘅問你啊？你騙到買衫嘅問你，買衫你都騙唔到啊？按你都騙唔到啊？你花姐不你做咩又得啊？花姐本人聽做咩做咩都肯得啊！嘅例子對才睇過你，嘅妹子嘅例花姐妹咧啲佢隔嗌講34歲啊，嘅妹子啲細妹提妹34歲36歲啊，
你啊請咩白領濕冷水人嚇啊？你樣講翻正佢多浪年二，假使咩講夾8條說咩講夾10條啊？你有良心夾8條做事本你都冇簽到了女啊！你話你認你啊，你就一做條女做人6、7條啊！你肯講愛説愛用料到女，你白領熱雜一，你白領咪料到3條女啊！夾8條你料你細都料唔到啊！啊，家下反正隔熱5聲5説本你騙夾8條啊！根本願意到就難用啊！你隔淡白辣腰咪分別啊，請啊！你隔淡白辣腰咪分別啊！人家本嚟叫咩乜計呢奔芝麻啊！啊，你叫咪女攰女啊！解釋唔係何言嘛？根本熱咧，你看淡白辣係咪啊？做道嚟出緊，頭都肯同道嚟出，今日佢挑線啊！用嘅線嚟騙人嚟女了啊！你話賣嘅線嚟命生了啊！賣嘅線啊！今行你看佢別啥佢講，嘅線倒賣了啊！賣線命生嚟騙人嚟女嚟蝕啊！啊！家下蝕人一每節目都會拍係咯。你話你賣嘅線啊，咧來騙人嚟女蝕，家一每節啊，嘅目都會蝕嚟拍係嚟啊！跟你講。你話你忙得到冇事啊？呢啲很難講啊！係啊，雖然因為自己有問題啊，我跟你講啊，跟人咧都辛苦去做，你都受人來騙，係啊，你含人做來本你女咪咪啊！啊，你賣嘅線啊，今日賣線命生呢啲啊，今日你嚟粒嘅線啊，講嘅線啊，都唔知賣了按多嚇。呢啲啊，你咪講按多最尾嗱，你話我看一禮拜人啊，被僵死係啊，攞家7啊，你話你一禮拜人全部都7啊，肉梅又係7啊，你牙青又係7，淡白辣又係7啊，長7啊，你講你冇本禮拜人來，哼，冇按多本你偷嘢東西啊，咪豬擺偷超濟啊，長間肉梅又你曬木網嘅戲啊，牙青肉梅淡白辣啊，你木網嘅戲啊，咪偷嘢嘅東西啊，你7嚟㗎，你話7嚟㗎。啊，肉梅淡白辣牙青，呢3隻人就喺眼中啲咧，冇邊嘅現一幕啊，為偷東西啊，肉梅為做7偷嘢東西啊，啊淡白辣又為做7偷嘢東西啊，牙青都為做7偷嘢東西啊，呢3隻都係提7磅啊，你話現你台灣係提7磅啊，你話現你誒台灣係提7磅啊，偷女啊偷嘢啊女又為長嘢啊，呢班人啊。佢咪佢人而家啊，或者作家啲高檔拍攝本個啥聽緊，咪人係本人喐咪基本淡白辣嘅，啲啊或者問佢叫佢摸啊，佢摸家細心拍攝你係咪殺人啊？或者跟2、2大皮佬咳啊，肯定拗講佢摸啊，你看下啲，戰爭係呢樣啊。嗱，佢講話呢啲牙青老闆講啊，叫係佢要人啊，或者作個等拍攝嚟基本眼喐每個上下。佢講嘅木卡啊，嘅3鋪字50超啊，你眼用嘅鬼叫咁照啊，你講你閉線打通嘅人嚇，嗰啲都係你嘅你或者隔你打肥料咳話，你一上啊會來啊，你肯去照，佢肯咁能夠眼用照咧，先冇腦嘅人啊呢啲啊，見到叫眼用照咧，先叫眼錯眼對啊，見到照唔到㗎。呀，大菜出咧，佢前照我講結婚破字50超都講嘅歐亞都10超都佢講啊，咁花這些隔意牙青打肥料啊，打嗰啲咪有打加咪有打飛機嚇，加上咩牙青人係究竟係咪殺人嘅啊？咁花這跟用門嘅加上咩人本人喐咪究竟係咪殺人？佢肯時唔嘈佢講咩嘅人話係講係嗌人意咧講結婚破字唔嘅老婆都結婚破字50超揾你睇下。你夾8條你肯咁騙人啊！你講啲咩話發出咩超講到啊？冇嗱你啥都按用人冇人啲係你做啊！你咪多講啦先。嗱，反正佢講照5度啊，反正講照5度啊，聽佢講啊，
因為佢人咧花姐上啦，佢基本喐咪到基本蛋白啦就全少啲花姐二了。因為當咪咧，因為喐咪咧，請基本喐咪基本蛋白啦間，呢啲蛋白啦咧少收到喐咪咯呀，唔係佢當咪為少啲請啊。trong này tầm bà là bè sa mà ngay còn cái sinh nhục một kỳ lưỡi bên kỳ mà kỳ nãy là xỉu đi ngày như là bè xoay ngày đồ tùy na phen nhau ca bè xoay ngày như là xỉu đi ngày à nhưng mà cái đồ hay nhục một quỷ thay ngay cả như còn pan à nhưng mà當然啦，反正請mang到最冇辦嘢啊，叫你記到叫隔你只練到你很曉辦嘢，你不抗啊，反正你咪硬啦，反正叫辦曉辦嘢佢更辛苦噶，你只練你叫曉辦嘢，你真正啊，反正真正係不抗啊，佢騙都騙唔到咯，很曉辦嘢，點知嘅反正先吹過。你反正咁講，你都咪人啊上基本喐咪，叫記得晒照講照數咁啱本嘅講對是哪嘅講啊？咦，咁啱本講對的喎，你按聽講喂好聽嗬，咁啱本人講對的喎，你人上本人看咗，咁啱人家講對，啲人反正上基本喐咪啦，喐咪嘅蛋白啦，按殺全些反正半年本嘅看啦。個哋花姐都打電話嘛，請緊請講緊喐咪夾蛋白啦，照講照西話咁啱本嘅西對咧話你睇下你聽講發出咪咁啱本嘅件西對到都佢講你按從講半年你都交嚟先睇下。嗱，要聽到喐咪呢條片咧，我想問你喐咪誒，究竟你係你先呀，我先呀你啊，掉呀咩喐咪，掉呀咩枝啊喐咪，掉呀咩枝啊喐咪，你要聽到聽講喐咪姐姐苗下亮，你隻星期三咧，佢冇向嘅話，
啊，佢冇向我間聽講嘅間，隔意講間，啊，隔意講講喐妹姐姐佢講啊，苗下兩啊星期三冇向我佢講啊，講先咧講印尼佢到香港了啊，過嚟咧佢講春運會咧，爭辦落案件啊，你啊翻現過年佢講啊。爭辦落案件佢講啊，佢講落到案件啦，實本甲保利斯啊咧，甲 BM 啊咧 ，BM 佢講啊，打冇用踢佢講啊，打春運會啊，過嚟咧佢講咪有講春運會咧，因為咧佢講甲保利斯咧安靜把比佢講啊，佢講甲保利斯啊，春運會的確係本佢咪落案件啊，落係間講噶要淡白啦羅婆咧，未俾佢鉗落案件，所以咧你喐妹咧。你看聽做物計咧都愛夾你喐咪交代啊，朋友間以後聽佢講乜啊？意思聽做埋東西咧都愛夾喐咪講啊，都咪為愛夾喐咪講。我問你聽做嘅東西都咪愛夾你喐咪交代啊？佢呢東西咧佢基本係啥？基本聽啊，基本花姐都基本嗌啊。你聽講係乜嘢咧？你嗌個花姐相湊啊，跟你喐咪個聽咪事啊？當咪以為含印尼嘅保利斯甲香港嘅保利斯去做藝啊？既然我夾埋晒雙臭，我夾你喐咪雙臭定係夾你聽雙臭啊？你兩隻越隻普通過越隻普通嘛，我都唔識你啊！我夾香港花姐雙臭啊，跟你喐咪買事，跟你花姐買事啊，當咪你兩手被打你啱生蛇，既然佢周全粒咧，佢講佢夾花姐雙臭唔關藝事啊！既然我夾花姐雙臭就跟你買事呢？我掉nhà咩啊喐咪掉nhà咩知啊喐咪掉nhà咩啊喐咪掉nhà咩知啊喐咪我似冇嘅生果窿嚟咧，你按咁嚇。花姐結婚望見了，望見好多龍記有啊，結婚跟你有錢望你有啊，你又結婚轉非冇計親見機會甩你叫一般見冇咯。花姐早班，花姐結婚望見了，望見好多龍記有啊，結婚跟你有錢望你有啊，你又結婚轉非冇計親見機會甩你叫一般見冇咯。花姐早班。因為呢幾度講緊淡白啦，佢講緊淡白啦叫花姐早安，佢講佢咪有佢計親咧，講佢佢邀請到你咯，講佢冇人家搬佢女了，講佢到去到盡邀請到你咯，佢講連喐妹咧都講淡白啦，佢都講緊淡白啦，意思咧佢到去到盡咧都簽冇花姐。計親佢講佢呢度博花姐搬佢女啊，呢一見到講淡白啦，呢一喐咪講淡白啦，呢啲啊。人要掉了你講真嘢，只不過係我龍咪冇追出嚟，你捉我龍咪講叫我麼？你係幾長度了？幾唔識度了佢跟前咗自己年憑咗自己做條會話，佢跟自己年，跟住都講咗你跟自己講咪，我副講嘛，有年咪用翻呢隻金毛呢隻個啊，有年佢做嚟跟年要聽到淡白啦，一最後姐根本亦要講是非講嘢佢講淡白，叫花姐叫人咧唔望咧多浪嘅
cái nhìn ăn chọt à dù sẽ ăn chuột à cái nhìn à cái con à ăn yêu chi hiền nhìn à cái con à cái yêu mày đó chỉ cả một này to lòng kia liên nhân nhục mày con à một to lòng gì hàm pha chế à tiền chi tạm bà la hắn còn nhân nhục mày chế ăn họ cái yêu con à hiếu nhỉ cái con à như thằng à nhục mày sang nhiều một thằng nhất tạo pha chế sang à cái con mà liên nhục mày còn hàm pha chế một to lòng gì đó sang rồi giờ lại phát nhìn mấy con gan kia hàm pha chế một to lòng gì mà tapi kia anh còn kiểu như miêu hai liông cái còn như chẳng kỳ nhục mày sang tao mình như mày kỳ pha chế sang nè kỳ nhục mày sang liên nhục mày sang như kỳ còn gì mà kiểu pha chế cái còn liên nhồi nhìn đi một này to lòng kiểu như nhìn ăn mày ăn chuột ya ăn chuột kiểu như ăn hiếu ăn chuột như một to lòng pha chế cái còn两班两班加息nhục mày hàm pha chế một to lòng gì tao mày pha chế như cả cái頭類做埋叫做咪搬二類噶，加息nhục mày hàm một搬你喊講嘢nhục mày chế ăn họ pha槍片pha chế類講九百條咧，佢冇含pha chế冇多lòng槍呢度我講你講你。嗱，含花隻冇吹過你淡白啦，要聽到嗎？你咩講人喐冇隻眼河，含花隻冇吹過你因為人冇嚟吹過人道念撈嘅隻女隻四條叫要責任唔知係會做成冇女同埋飛機票賺佢含人道念撈喐冇隻女喐冇到基本花隻意思就係含花隻幾女本人道念呢人道念撈嘅隻女撈喐冇隻女嘅意思呢基本人道念呢度隔喐冇隻女隻四條佢要集朋友唔知係會做工做翻譯翻譯意思咧，我講你有聽緊就簽責任翻譯過嚟家貨咧，佢撥平咧，佢去到咧唔曉做意思撥到平撥到平一條街未含佢走咯，意思唔會成要你做那樣咧到一條一條街就冇買飛機票搬佢賺過嚟佢冇女咧人道念咧到隔喐咪講含佢借唔知借四條咯借搬嘅朋友買飛機票盡冇樣喐咪出基本花謝含花意思係含花謝啫過嚟呢隻腰隻冇隻嗌到啲朋友㗎含冇花謝嗌講家講咧講起到喐咪咧時候係點上係含花謝幾女本然咁冇啥難物嚟然咪姐你要叫我啫我咧係受業責任同人協助我邊啲做分業有啲嘅頭有啲揾落幾經驗乜咯結果又喺度講一種人頭到又有啲猛啲去到幾車又講緊呢啦又講分多又分俾講俾超壞喎佢其實中間咧都等保業賺啦中間先有重要有啲冇出啲呢個業賺嘅話家咁冇同你話出嚟咧冇同人哋揾咩等嘢咯有啲嗌啦佢咁嘅等保業賺有啲咪啫你都其實心有幫嘅行業幫你揾一時間你都應該達到嘅別品賺業點品賺嘢因為佢又當然啦所以講業都講係好嘅啫要聽到人道念撈嘅借三條唔係借四條人道念撈喐咪借三條咧喐咪肯記咧上半拿花謝佢要上係含花謝記人呢啲有女你看人喐咪係咪冇啥難物嚟長期人道念撈你隻女你冇錯冇你都咪將咧上基本花謝咧因為墨術係咪要係含看花謝很多浪件冇家下跌就要講嗌到晒半夜女嗌到晒半夜女要埋名生花姐以前當咪唔係就啱定快了花姐佢講花姐呢拔礦佢講拔礦呢喐咪咧夾花姐講嗌拔礦堅企來唔做礦喐猛蝕佢講佢講今日下兩腰前馬路花姐冇停機你係醫生講嗌冇嗌乜嘢係醫生打你生細喎堅企唔做佢夾花姐講話叫嗌拔礦了話堅企來唔做喐猛蝕話呢係醫生樣係冇係醫生記生夾花姐講嘢嗌聲你喐咪咧你堂説嘢生間所以咧你講嘢你個你花姐面前講嗌嘅話你係醫生樣嗌冇見下嗌馬上記咧記前嘛嗌調咩調咩嘢咩喐咪調嘢咩豬喐咪調嘢咩豬係醫生樣嗌生樣嘢調嘢咩嗌調嘢咩喐咪調嘢咩豬花姐借你錢包吧花姐你點知嘛點嘴一不講我一講
將有睇咗冇食過啊？而家望緊機，望緊要放工，執手機，幾多隻多咗咧？買個月報，買個月報嘅，只收咗出嚟，因為幾點知啦，最尾咪嗱，佢講啊抗藥啊盲説啊，或者佢講啊不抗，從呢樣嘢咧朋友間嗌為大事嘅嗌冇錯啊，因為佢講嗌不抗啊，呢啲啊，像比如香港咧嗌冇不抗，佢講嗌不抗間，日本係大事嗌冇錯噶，你啊，呢講嗌不抗啊，青山醫院要啱命噶呢啲啊。啊！呢已經講青山醫院啊，青山醫院一院你講咪抗醫人嚇，要啱苗下兩個名啊，係講呢講嗌不抗間嗌大連二咧，嗌第二青山醫院，係講冇啱名咧，日本係大時嗌冇除啊，啲啊點知嘛嗌9年啊，威無論齊講啊，呢講嗌不抗間不抗是要命話抗醫人嚟啲啊朋友㗎，佢要下命食藥啊，不抗呢講嗌不抗食藥間，係講青山醫院啊，香港間青山醫院間不抗醫人。係講冇啱命簽到冇啱命，日本係拍係大嘢啊，點樣咩？啊，你拍本係大嘢啊，喐下就講係不抗神經嗬，啊，你冇聲音啊，用乜嘢嘢乜嘢啊？鬼馬頭，你係係講廢啊，你自閉開嘢，講煙開，你先二開啊，你先咪講煙開啊，你講大老公家蛋白啦到底，仲未見啊？你老公蛋白啦到底嘅咧，你都未被喊花姐幾類啊？你老公一蛋白啦，到底先你基本嘅話，你冇抽花仔嘅，將別已經啊佢抽花仔嘅女間，佢抽花仔嘅一條或者兩條，佢先冇嘅話，你有朋友間，佢先冇嘅話，佢叫花仔嘅啊，佢冇嘅噶，將別已講妹仔佢講切家30幾女本蛋白啦咯，講20幾兩條嚇，但係佢夾妹仔兩條冇嘅咧，到花仔嘅啊。個嚟花姐講唔係佢行送波係啦，花姐自己講乜是安絕啊？你啲朋友㗎，佢講阿妹姐佢講啊，用你兜晒下呢咧幾女本蛋白啦咧，你冇臭嗌啊，嗌妹嘅佢講啊，花姐講你冇臭嗌嗰啲，冇臭你唔係佢家對你潤叫你都唔敢臭嘅啊，你佢講唔係見你很臭嘅，咁冇可能係啊，你講唔係嘅。唔敢臭咯，唔敢臭啦，咁喐咪甩到，冇利用價值啊！你啲有翻正啊，因為嗌臭你講下年你都晒幾率冇臭嗌啊，即係潤橋都冇臭嗌啦，你有晒幾率冇臭嗌，咁見到冇利用價值，幾多人送波係嗱翻正啊！嗌掉nhà咩啊，喐咪掉nhà咩知啊，騙出嘛嚇！一蛋白啦，冇論以為含花姐去嘅，你做甩人嚟講，你老公一蛋白啦到底啊，你講你用一蛋白啦到死啊，特別你做含花姐去幾類啊，我掉嘢咩知啊，喐埋掉嘢咩知啊，普通嘛。